Ia, o te tarofa tu lenei le vaenga o le afiafi, te manatu o leva le afiafi nisi ia i mātou nei Amerika. Le ua savalina tea le tula eiva. Ua faisitu ai o le tātou por kalame le nei afiafi ia ona oni sa tele ani fiu ia inga foi o le nei aso i fuafuanga ia mani mea tau tapena. E lai o mai nei fale ia ua faisitu ai mea na ua tuai e tatu por kalame o nei afiafi ia ona o lo iai mea o lo tau tapena tarosia ia fai ona faataunuina manuia. Ua lea, ia ele mawhai ai o na tuua ia le tātou por kalame o le so ia ni tei ua le maua mai e le tātou malo masani o sorulu ia le a foi ia le sunga i le tau ili por sunga suafa ia fiong foi tapaau o le ala le sunga ia pei sunga ia tau ili pei chef tau ili ia o le peo ma aso atofa nei ma tautua. Ai peo no tau whai atu sa moa te whamarurua tu whaisitu ai le titi o le tātou o unanga ia o na o taimi le whatoa o mai le whale. Ua lea, ia e lava tatonunga e le ia le sili atu le whataunu pea ia nei lo le taringa mai o le tātou malo o le nei e fiafi ia ona faile malape o le tautua ma le unanga. E le tatou Samoa. Ia pe tuai ia po le ale o le metau o le whataunu. Whaauau pea ia le tautua ma le unanga. Ia pe ona ia so taitasi o le vai aso. O le aso se furu nei. Na so se furu nei o le masina se furu malua. Ia po le toe masina o le nei tausanga. Ia o te whapea tuai ia o te whatarwhatu Samoa i lau whawhanga i le nei vaenga o le afiafi. Ua te lele alofa o le na fio mai i le nei la lolangi ia o lai i tatou. Mali e lava pule tatou te whaafetai ua te lele alofa o le whaaola mai. Whaftai terele atua lo mātou ta mā i lo wanga lelei whai pea i lo alofa tuturi lo ai lo mātou ola. Au lia manuia le nei vaenga o le pō i o e ua ngoto atu le la o mai teimi e ta o tuai moenga e momoe ma malolo ia a o le foi ua toa matalia le tautua ma le au nanga le nei tu lalolangi o le vala au lava tamai ia whaftai i lo wanga lei tausia i lo mātou ola o mātou o iai le malamalama ua tuanai o le tatalo ia e whapea lava ona au ina mai o lo ngang pa ia tautua lua ia le tautua foi o le nei aso ti o foi no o toi taimi toi tu la ma toi minu te ia mo pe se vi inga o la fio ma ngalo I mātou le toto pa yo e ke risole I ma faola meni ia
O la lava le tuai, o le afo ia le swing o le temi. Ia ele mwhaia ona me sele ngang whaftai i le tua. Ia ona o tatu o lia manmanuia, ia le nei fo i tuaso, ia ma le tatu tautua whai pea. Ona leila, na mawai ia mawai so ua vanoa. Sa matu whai ai ngai ia masi tasi fo i o wō ma paanga. Ioe o se tasi fo i o taitai, longa o le kalesia asofitu i nei Amerika. O le sunga ia elta mauia, ia marfatua ia ane. Ioe, ia peisa mawasa vanoa, ma to te whai ai ngai le tai au. Ia ma mawfo ia vanoa fasoa. Ioe, fasoa i tūlanga channel, ia le taranoa. Meo le suifuanga, le ola, ioe ia i le baba ainga lau tele, me se fo i leo langa i tutonu o le neia tunuu, ia, o fo i tala noa i teimi a o laiti, ia, pe na tangfia le ava, pe na tangfia le sikareti, pe na lava tu inga tulanga pena, ia, si o fo i na ia na ua fasoa, i le vaenga tau le mainga le tuspa ia malana mōri mau i le soifua ma le ola o tangata tatonu. Ioe, pe ona o taua ia o awa noa le au maua ia ma le au whainga luenga i longa fo i o meniu e karesia. Ioe, ia pe o le sunga i le ia elta mawia ia o le prestene o konfenisi Samoa, ia i lalo matonga, ia ma fiti i tutonu o California, ia pe o ia le na o lo avea ma prestene. Ia au ta fifia la umaua se avano o se wo, o se paanga lelei, ia e mato te fasoa ai ma tataranoa foi. I le maenga o le tuspa i foi. Ia ma le tarnoanga i le lau te lenga o le soifua ma le ola. Ioe, pe o le au o le tuspa ia. O le tatu manino, o le tatu siusio manga. Ioe. O le tatu manino, ma tatu malama, ioe, i winga ma se fo i le nei vai tau. Ia, o te manino fo i lana i ana i le vaenga lau tele, o lana fo i taritonunga, i le meo kona ua. Ave iai le soifua ma le ola, ia bala i o le ma taradoanga, full of respect, e taua le meo o le whaalolongia e le isi tangata o le a foi, o taritonunga, mai o te tatonu lava, o le karisia moni lava, o lo tatou iloa, lo tatou vā, ioe feso tai. Tatou te wa ai fo i nā le me tau o le atua le tatou te tatonu ina ua tatou i loa lo tatou vā fesotai. Ia aua ni i nau, aua ni i nau tā se tangata, aua ni nau tā ia, sa au mai ma matu whai ainga, ia ua maua fo i sāwa noa e tara noa, whasamsama noa. Sama noa le tara noa ma le au auna, o se au auna i longa fo, le lei lana mtau sisili, me se fo i meto doctrines, siana fo i kalesia, ia o tanta i longa fo i au whainga luanga, ia me se fo i le latu fo i tu ainga ia le kalesia sofitu, e lei lalo lao le, ma neia fo i lana tala mai ia tia, wai le tasi le luan ma tala noa, tolu na ma, le tasi le lua le tolu o ma tala no so ia maua fu i se ma taimi lungo le telefoni. Ia e wha uma ma tala noanga i le tatalo. Ia e tatalo e mese la vartemi ina ua whatua o te amai man whanma. Ia e tasi nei whaife au na tele i whaangaloina. Ia e taimi uma e le whai ona. Ia whanga i tiala i le mātou i le ngata ina
tongi na matou mea ai io e le o manatu e ma ia lana sunga mai fatua o te tō lau mea ia e leanga o a foi o le tofi le nei o tātou tangata tātou ia ta ua o receivers o tangata ai o le lātou o le foa le lātou te le nau le tūlanga foi le o le acknowledgement to acknowledge what they gave, what they did for you, for us. But to le vaenga le o te tatonua ulu tatonua le vafia ngai male. E tu sape musu tangata lai o whailoa. E le hai o lona ia le nā io e tatonunga fia ngai male. A o au as a receiver. O la unga aduenga. E te tau ona acknowledge leanga le lei o tangata. Ia, o te le whaamalau ia leanga le lei o le fo ia ona marfatua e mātou whailo inga na lila. Ia, paule nā o le meo te whailoa. Ia, ua le ngata ina o mātou ai. Ia, ai na fo ia se tino tupe. Ia, e sila fia fo ila e le atua lo roto whawhitai. Ia, ua ana o vave loa e o se tūlanga whapena. Ia e mwhai no whaisau excuse. Ia ona ua pisi tele. E beo le winga leo le soifua ma leola. Ia e lea tātou te mo oia ia le tangata e te maua e fua i fua. No tala noa na po le meo le atua alo fafua. Io e no tala no la po kala me na po pe ta i leo o to e mawale ava no e nei aso. E amata to i whapena ia o nanga i lau whafunga anga sa mo le tau. Ia pe o le tūranga na nei la ia na mātou whai ufo i le mātou tāru sanga mātou ta ape ai. A o tatou iai le ngalo fo ia te ule au au na. I le taimina o pupua ngati ai. Io le taimina o ai o onga ina ua o ta whatau toria whare mai ia ma. Io no o atu lava si o nā whawhine. O no nā whawhine ia o le whaiwhi au. Io o le whaiwhi au o le kālisia so fitu. I o le wharsale mātou te whangaina. Le mātou te rentai mātou tau amataina o le siufongo le tai afu. Na o atu fo ia. Io o atu a whaile lotu. Whaile. Ai le mapura uole, ele marorora uole, ele manwala au mai o le tenia ma te whaasoa ai. Io ia e whaai ua i le tatalo le mafta. So te whaftai i le atua o lo maua a wanoa whapea. Ma au nā le atua e malosi ai. Tātou te malosi. Wau nei a mea uma. Nei foi mea mātou te ngā lua e lungo nei mea. Le ai ia se whawhia poto e whaia iai. Io e le mwhai na mātou atu mātou whaia tua e lunga la volo mātou. I loa maso mātou manino maso mātou malamalama. Io e au noa ma le mawhutaina. O le au ngala i o auna nei. E au maia le uwha malosi. E au maia le, io o ele si te mita te whanongo tua. O ta musu o ta unga tā. O te whai mea fwoi. Peitai. Ia o le nā. A whapea te umale te mi ai le o maisia tātou mas. Ia o te loa ua tāli ngā le uso. Ia o whiu tali mai. Le ana o message ne ia ina o mauala na message. Ia tau ili. Ia madi o lefta o marifari. Na loa le mātou whainga ainga le ana leila. O ta milolo e tau mawhai mea o fui whamoin moi. And I was so disappointed. Ina ua le tali le mai le whai unga ia le ala te o marifari. E le o pate o te lofoi. E iai me mafu anga ia lai o na le whatau ina le mea no ta whaana nau iai. Ma le mea no ta ia e toe o tai au.
ia silinga lo matai ia ua cancel foi na mea e ale tala foi le faia fua foi le atua le tutua foi me fa pena e fai foi fa tau nuina le me fa na nau ye lo taloto ma le me tati nau ia le fa tau nuina so there must be a reason to le mela a foi o le mela e tau no ta faia pe fa tau nuina pe le fa tau nuina at fa tai pe faafetai i le atua io iai mafuaaga e alai ona le faataunuina lea mea ma lea mea i foʻi mafuaaga e alai na tuataeao ala le aso mulimuli ao atu le faataunuina ia lona uiga e finagalo i le atua ae ao atu e le faataunuina ia o lona uiga e iai la le mafuaaga e le talafega iai o le mai tau le whaipea ona ua msia langa o lea ua ia pei whala o sia ua le lai le i o te langona le vai tau io au te musu o te tala no te le vai tau langa o te malamalama fo ia o ia i doctrines fo i ale kalisia so fituia so i lo u fetuna e ia mta o pu te tala no e fo i mta pu le ona o le tausia o le wherwhaninga lea i le whawha le wō. Pate o le nei lava vaitau. O le vaitau lea tātou te le vaitau o le kirismasi. O le vaitau o le o mai o le tausanga fōu. O le vaitau o mo meo o whiofofo inga. O le o whaalilinga. O le pei o whao ngā e tangata le sisene nei. E whai ai turanga ia. Reconciliations o mo meo ia o fai poiponga poi mai dia seu o amai taro fai so long time no see o amai o to ia alofa tele atu mini atu kismasi ia mantau sanfo io o le na a o le kirismasia ia ma le tatu lufale atu tausanga o le asau. So le afua nei a o la wola le mawhaini o le tanga si le tala vō o tasile ne ma nei o mawhasoa na le la. Fitu se fulu mono tupu tausanga io fitu fia le ua ono wha fitu su wha se fulu tausanga 10 years difference between us a o matala noanga pia o ma o pia o tupulanga e te tau mwhaifo i lift la te tala noa i tuinga matua lea ta te lo ai o tasila na mea tā ua tele le se senga o matau sanga tau i matala ma ioe o te temi fo i ua series le tala noa, o te temi fo i ua talie, e whapena. O le vaitau la le nei o le vaitau e whapea isi tangata e whamangaloi lea ma lea. Whamangaloi le mea na vivesi e i ma o. Whamangaloi, e peo le facilite lea. Lea mene mwhen whamangaloi a Iuni. Lea mene mwhen whamangaloi a Setema. Pe whamangalo fo i a Februari. Ai tua se whahi le whamangalonga ma le whaalelenga i le masina nene. E taua i rota ma whauwhau, se e mali e fo i suifuanga ma le olanga. Anyway, ia o lea nā tau te le vaitau le nei, o le vaitau tātou te mata tuto ai, i le suifuanga ma le ola. E tele mau doctrines e se tatu o oe lava ia ma lawa ai i le lua wāwhea ngai ma lo watua. O le mea sili nan taua. Ioe. E tele mau wa o onga ese. But o lau relationship ma lo watua. O le mea sili le nā. Ona tau. I le mawhai e se teisi lava tangata. O ina pei na
tau fa uma ia ile ma tarnoanga ma se uona lina io o le tala foi le Paulo e taua i le apostolo ni pese le meo le tamo e puno wai io meo le tamo e puno wai o le tangata se io o ai o i le me le ngata anga o meo leo ro tau sinio i ai le tangata tatonu ma tangata mafuta e leo se mea e ono wha amawarunga i se tangata io e whape o sili atu langa relationship ma le atua nailo ya oe ma a o le taritonunga ma neia na whaepiain ma tanoa o le vafia ngai o le tangata malona atu ia ma le malama le lei o le tangata i lana savalinga io e ma le tua iaso uma o le whea whare Christmas ina io e tau te fiu e whaamatala ma whaamatala aisia le anga ana le alofa mai le atua e le maua se tātou wāwanoa i le ola e whaavavau o le ola la e whaavavau ua ta oto mai lea u tātou iai ai ala lau na tātou le mau o tātou a le ola e whaavavau na o mai mo tangata uma io e se uma fo i tartununga i le o tangata i le ola e whaavavau ai e le peia mana ia fe au fo i si ia bo fo i na mātou lotu whaatasi le sosan tene nei e whaama mawhai le upo le malama i e sunga ia time lau fili o lana o ia sa na ia fongaina le fe au le sosan te nei mātou whalelua io e mātou whaifa mantunga whaatasi mana ia o nei whale aonga na mātou mata mai tutonu o le farisa mātou o mai lo le whale aonga sili na mana ia wan mātou o mai tala noa ai lau whanau lai my grandchildren io pe o leo o tala noa ta mai ti manino fia le fe au e tu tonua i loto ta meti a o le mana ia masani fula no tala no le mele o le malama mele ale no tala no le ta pena ina le patele Gregory o le kalena lona lua to ta pena lona lua ina o kalena o lona fata oto ina o le kalena e fu el mele o le malama io e fua i le maia i le zero nga i mai luma 01 sau alfa i tauina e fua i lunga o le soifua mai o le malama lea i o mai ia i le temi le lea le tatu faitauina ua faitaulua afe mon tupu ia le temi whanau mai o Iesu temi o le ioe so o le temi ana o na whanau o Iesu o le temi le nā o le malama i le lalolagi me taʻua le malama o le malama la e lē pei o le moli lea malama le talanoa ai o le malama le tatu tala o le moli lea e uma lola o pokalame tapē loa io na pogisā fulaʻia le o le potu a o le malama le talanoa le talanoa foʻi ia le faifeʻau ia le suga ia timi le vaiaso tenei o le malama o Iesu o le malama le ia le tasi o le oa I am o le oa ue fitu o Iesu o le taimi ana whanau o Iesu and then the light is there the light was there and still there o le taimi ana whanau o Iesu na sulu iai le malama o le taimi foʻi na tatou loa ai le tala lelei tatou te loa ai fo le tatou te loa ane le tala lelei o lewa na suluia le lalolagi i le malamalama lea ioe i le whanau mai o Iesu le la tatou te iai le taimi nei
So not so much whapea o le asolusu lima na whanau ai po le masina o te sema na whanau ai. A o le mea na tupu i le aso. O le amen tupu i le aso. No o mai ei whaarotanga le atua. So o le au te lenga o le upu o le malamalama. Ina ua o mai le malamalama i le lalolangi. E le ito iaia se taimi whapea na e sena malamalama lea. Na o mai la sunga ia time i le asusana, au mai lunga o le tūlanga. Ina ua alu Yesu. E le o toe mwhaila o na toe tātou whapea o Yesu o le malamalama. Au mai wa apply ia te oe ma umatatou. Ua alu Yesu. Ai suru via tātou i le malamalama o lona winga o tātou o malamalama. Le winga mana ia i le au mainga i le sunga i le whaiwhi au. Tau te tilo fo i lele ia i u fo i la wha amta apsisilina ina ua u tano momo mta upule. Wan san suru ia i tātou le malamalama. Ua tātou i loa u tātou iai i le malamalama. A o le mea u whale tonu. E le toe esen malamalama ma le lalolangi. A o oe ma o tātou o tangata ua o ese. Wan san taunu mai e Yesu i le lalolangi. Suru ia tangata ua maua avanoa suru iai. Ta oto le malamalama. A o tātou o tangata e fe emo ai le soifua ma le ola. O tātou tangata e o ese. E le o le malamalama. The lights stay still. O fa fe auna fa Yesu. E le se fe au e sauna to e alu la ia lea. O le fe au o ta oto. O le tangata e alu ese. E le o le malamalama. A o ai. Oe mao. O tātou o tangata e o ese ma le malamalama. E sa o pese se. Ioe. Ia o le na. Pe o nei tala amata na e amata ili tātou tautua ma le tātou o nanga. Ia, o la ulea wa ai wha amta apsisili le meo le malamalama. Ioe. E taua ia o la usa ilinga fo ia nga i le kālena ma le tapena ina. Ia ma le foi. Ma le faitaunga le lau te lenga i le whanau mai o Yesu i le lalolangi. Nia tatu i tonu ai le vaitaimile nei i le whaamana tuina. O le whanau mai o Yesu o le o mai fo i le nā o le malamalama i le lalolangi. So ele se malamalama la e pi o le mori e ki mai e suru mai matapea poinsa le ai. Na taimi ana whanau a Yesu susulu le malamalama lea. Ele toi pe, ele toi mate. A o le malamalama la le whaalango le susulu pea. Ia te oe ma. Ioe, pe a whapea tātou te le so sola ese ma le malamalama. Ia, o te manatu Samoa ia o le tala amata nā o le tātou. Sa o whalongolongo i le sa o whaitau i lunga o penga te whai. Lau amata tu i le i whamasinonga o le a foi o le tātou o te leo lo tonu po le ale sa o pe ta ua le whamasinonga solai. O se whamasinonga o whainga palota. Pau le tala le ana o whanongolongo atu ma le manini. Ua talia loa ia le whamasinonga ona o le na maua le tōru sifuru aso talu o na uma le whainga palota. A ua toe maua la wanoa e whaau ai le tangi le. Ma le la ua o talia le whamasinonga. E ui ina le i manino mai se tala le whamasinonga ina ufesili ngia le tama i tai o maunga Princess Jang. Le fesili langa lewa mayata la wale to sa wai le fesili ngi o la fesili. O ai le tu o mea ia. O ai le tu o le tangi lea.
e le toe maua mai la se tala o le mea lena. E le toe maua mai lava se tala o le mea lena. Ai pau le mea le ua tatu, le ua whaawau keisi. Lea ua tuu I tua le masina o ai. Au kuso. I le whaau mai. Le ai aso sifuru lua me, lua o lua ono. O le asu esu e nai mori mau e se furu ma le lua. A le tutangi. Ma leo whape me o wha mali e ina le wha masinonga I le whaau ni au tangi lea ina ua mawhai on within 30 days. After mai le teimi ina ua uma ia le whainga palota. Ta ngai luma, o lea la whapea mai, te ena e le fionga I le minstau whamasinonga. Ia po le susunga fo ia, le whetalenga fo ia fisola ia puru tusi upu tuinga mala. Te ena le fionga minsta ia morianga umai lima. Lima morianga ia ua maea o na whauruina. Ta lia whamasinonga ia a o lea ua te ena uma ele o morianga whapea o le ave o tupe mata mafa I au wala whaatosina. Ele ngata o tau mafa ma tupe. A ua whaia fo inisi whaasalalaunga I lunga upenga ta whailangi I mea lawai tau whaatosina. Ia po whaasalalaunga I lunga upenga ta whailangi I tulanga whaasol tulafono. Lea la ua mai ia a whapea la whaataunuina ia sol tulafono lea. E le lalo I fo le lima, ia po le lalo I fo o le lima tausanga whawharipui. Peina au mai mo mua tala lea, e le I loa pe talia e whamasinonga, o na sa iai fesilintula I mai. Po o ai fia I loa po I tangata rei tua, po o I sai tua o morianga nei. Lea la ua mai, ia ele o manino mai, na le to se furu lua ia I lato mori mau, lea o le a mata o whatanoina, I le masina o me, lua o lua ono. Ia, ai le pea on tatu wa ai tuto ai ai. E ala no whai atu, leanga pe ele o tae ai tutono o le li o whamasinonga o whainga palota. E ala no o pe o lea o mai, o le whamasinonga muli o whainga palota. Lea e whamasinonga ai foi, whea foi le ngore tu malo, whale ali tasi. O lona winga a whai o le a foi. Iwe, a whaila o le whai mai le tala, le a mai tususinga ia mai, o le tala ia whale alili ma le a whamsinonga ia whale alili mua. O le toe whamsinonga le nā o mea nei o whainga palota. O lona winga, I lea fiela le whamsinonga lea. Le whai taunga iwe o whamsinonga o whainga palota. A tono o le mea na o whai tauina le torchfulu aso, ma ua talia I e whamsinonga. O lona winga, ia e te tau fo ila un tatu wawa ai tuto ai ai. Ona e whaisi matu ia o le. Anga pe a whape e au ina whamaunia so na whono. E leila lau I fo lima tau sanga whapipui. Ora o mainga mo mua na le o mainga mo mua. A lea la o mainga le lali te tau o mele whainga tau sanga pau le mauna mainga le la. O lona whaamauninga pe a o lona whaasalanga pe a whaamaunia so na whono. E whapipui. Io, o lona winga, e whaila si matu ia tele la o le whamsinonga lea. Nei lo le whamsinonga le mele o lo whaine e ai foi. E whale ali tasi, whale ali lua, whaasale le anga lua, ia ma safata momua. E whaila si matu ia o I le whamsinonga lea. Se fulu ma le lua I la tu o lo mori mau. E pe o le tangata le na te whauruatu o le tangata I tono o le tumalo o whale ata lua, whale ata tolu, I le fioanga o vaiusu. O le tangata e swafa I a urungia, I le ngoa second name.
te tau o tele tusia I lalo le ngor tangata ia o lungia matafeo o ai foi ua ngalo ia tia uno na second name matau faftai matau urungia matau po matafeo Tio peo tangata na o le tau la mua I le mele. Ia o le foi tatu wawai na tala noa mai se tasi fo I tau wau tangata ingo ia sau wau tau mai sa run fo le palota. Ma nei a fo ia tua lalo sina foi tangata. O le alavan po le ani whainga ai ina ua tula I mai ia le sui o le latu tu malo. Fato ato e o ato e se tofi minsta ia ana alofi numen momua. Ngalo umana mea. O lo tai tala manatu, ua o mai I le mea o le ua petai, o le o mai ua whaawau. Lea e whaawau e whaatala noaina I le aso se fulu ma le lua. O le masina o me I le lonoinga umi. Umi I le whaitau atu iai. Ia, se o tātou talo ia. Se o tātou Ai si upu le masani ona utala noa tu ai le mea o le fou malo. O nei whainga uman man mea uman hei tatu te tiro iei. E tu sa fo I pele na o le whaatino ina o le whaatinonga o mea ia tatu te wa ai ai. Ia. E le tūlanga le lei I le baba ai to atu sa mo iai. I mea nei o lea. O le fesili seu I oe. Ai sea e whaatari ai tangata I le ia e tutusa le iata ua. Masalo o le aso e whaapea o le aso e whanau ai ia le pepe o le filemu o le pepe o le kirisimasi. O le aso e soso o manwai aso e sauwaile le tausanga fou matai mea fou. Io e wha uma iai ni ve singa ne uma whapena. Ia ele o whapeni me o sau tu susia se teni whapena I tono tu spai. Ai pi o le inga lau tele ana ia tatu Samoa. Tele loi papalangi mai sia tunu. Pela tu te whaongaina le vaitau ne whaieni mo me o ni whaalelinga man me whapena. Ia pi o tari tune la whasia se. Io. No faitau atu na leila. Ua tele fo I tustusinga o lo sau I lunga o le mole meole. O le tupe fo I lele wha mea lofa lea fia. Se lauli masfulu miliona. Le tupe wha mea lofa lea ua au mai e le malo New Zealand. E whaanganga mo le development o aulaka pi al Pasifika. Io e awhiai o Tonga, o Fiji. A peo alalana o whai ato a peo le ua lau a lunga I foi tusu singa I lunga o penga ta whailangi. To tele foi o tangata lu whai tioina le fionga le li parmia. Le ua whai tioina fo I re to tele o tangata Io e to tele atu tangata o lo latu langoina I e parmia. Nei lo tang a wa ia le leo malangona mo tusu singa. E a fua la vai lunga o lea. O le ba ai whaai tu au. Wa ata tu no foi wha matala me o wa inga wha porkiki le tatu te vevesi e te mini. A uto e wha matala ina e a ua ia na oa. Le upu o le wa ai wha porkiki o le wa ai whai tu au. Po o whea lava sa moa te tau mwhai wha matala I ei mea ia. Tasi an me tatu wha matala ina i ua wha ai tu au le wa ai e tangata. Ioe. O lela ua au mai. Ua umana saini io e tai o le malo Tonga. Tai o le malo Fiji. I le se lau lima se fulu lima. 150 o 155. Se lau lima se fulu miliona. That's a lot. O le matua tele o netupe. Se lau lima se fulu miliona. Lea ua au mai le malo Australia. Mo le atina e ina o le ta'alonga laka pi. I tutun I se whautala utu.
mo le vale le yo meni o malo ele ngata o le development tu lang ele wo o ino ta longa le ta o le atinai le la ua mai le tupe e se lau 50 miliona saini e nu e lua e fatau tau ai le taitai o le malo Samoa e tasi sia mea tauna tele isa utala langa tasi le mea na tele le temi o lo wola na luai mea i tau la kapi Yo a telefone la utala no me ia tau la kapi. E sala la utala no ia. E se la foi o stanga na maso so fai tino. Yo e fale tele se mea nga na mawai. Yo e le lo vai te me wa le vai te me le moni ele tutongia ma tu talo. O le ua pe ua ai le tupulanga. Ile nei vai tau. Ai fia fai pe fu ia sa utala. Ona a fua ia i latou na latou develop mainga le lakapia le atu. O inala e fua ia i langa o le telo tangata ia. Na o mai tupe ia latou tanga. Na latou whaangaina tupe mai ia latou pisinisi o latou i mai latou tanga. E tau mawhai e wha ele ni lakapi mo latou ainga. O laka pi e develop ai tupulanga whaia e o Samoa. E leo toi eisi o toi soifua ma temini nei. O toi ina ia o te tala noa tuai. E tulai mai a ia tuila e pai whai ma tei fon. O le soifua Ellen Gray. Io e soifua si toi ina church. Soifua si toi ina, io le soifua mai nei ia toi ina tupua. Tupua sa whatama i le lakapi Samoa i lo wai teimi. O ai isi tangata mātutua. Se Yuli Paul Warwick. Tangata nei, tasiri nei tangata tele lana tupe na alu. I ai meo i le ngata le pole alapa le whainga. E tele lona po ina i lon vaenga o lon tama ainga tamau ainga na alu le atina e no le lakapia Samoa. Le la ua whaita watu. E pe o lea ua au ngani maita i o malo tonga. Mawhiti. Toea o le signature ale pale mio Samoa. Release lo tupe lea. Ioe. O lea tupe. Se lau 50 miliona. Au se talia. Australian money. E lesa mai tupe la. Awa whapea o me whaanganga mo tonga mwhiti. O lono winga po le hartu inga vai nga ne tiu whapea e alu telere tangata o le mau lunga la rank. So o ai malesi. O lono winga a alu le rank le vai nga tupe. E pito pa uala tato. Io e pe a vai lungo le rank. O le au i le teimi le nei. O lono winga e whoringa mai e mau lunga fiti. So o iai ma sa o le lo faifo. Sa ia so o iai ma tonga. Lo winga lau tatou e le titire le tupe mo i pe a vai according to the ranks o au mai e tō. Patole o le ta upu te fia turi loa ina. O le mau tutu o le fionga i le ri pāre mia. Na tele saini ai le melea. Na tele saini ai le melea. O ila le no whaitau o tuisi tusinga i o sau nei. Ai mese lava fo i fake pages i la tu te langolangoina ia le HRPP matoina. Le ala le no tala no ato ia o te tala no atu i lunga o loo i loa mea tau lakapi. Ai langana o le tala no mai tangata ia. Le ai mase mea se loa tau mea tau lakapi. O loo tala no mai ia i latu te le malama pe whapewhea na au maa le uni lakapi mai lona amatanga. To tele foi wanga ia whasalauna te le i loa. Loa le i tangata le tautanatu. Ioi. Aisea, e le i whaingo fie le au wina o maa e tau ati ae le uni lakapi e Samoa. E le i whaingo fie.
o le sifi fo'i o taimina o le ko le ki tupe le fo'i sa e taimi ke entai le pia pa ke e tongi la tupe pe ta i lusu sene po la lava me sa e na lo foi na mele le loa po tanga ina o ina tupe pa to le mele no lo e tangata ia pe o main people in ringa Alan Gray George for Meredith se yuli Paul Warwick oi mai si pe o tangata ia na lato ioe na alu isi vaenga o lo latu tamau ainga mai latu tanga e fa tupe ai o fa ele tupe le uni la kapi ana affordable lava le fewa i o le au o Samoa le na vai timi e tua na i foi tua na nga ia tono Samoa na latu foi le tua a Wales ioe o te tonu na tua Wales ele i tonu te tonu na amatai Michael Jones ai le makinga Michael Jones o le All Blacks e loa tua Wales le mate fa Michael Jones i tu tonu o le au Samoa at the time so te mata la le nate mi o te vava ai ai nei tangata ni pe tau langona le leo fu le ia fa i o toninga a pe ona fai atu ele ai ni tupe tau te li vai fu ina te mi su e tupe le uni ele avatua fu ele fu se tupe le malo se tupe tele le malo allocate mo talonga nei ele fa pe fu inta tu fa longo foi o vatu tupe mai fa fo vatu e atina ele la kapi le i tai o ta fa longo o se meta tupe se miliona afa miliona se la wafe se tupe ale uni aioi na o lo le na o mata to ama o vai e fua ile o le au mo na mai challenge le triangular tournament 1982 no sao ile au le na mato mai fiti and that was the time when we were camping au cample au utai abele e te alu mau talo e lua o lauta sen fua moa. In other words, toi fafanga e tama ia tamata alu. Tele o le mea ai ia sa fai ai uta salo ia pena whaonga e toi inao se yuli po worke ia tele o mea ai fo ia supply ia le hostel a avele. Tau si ei mato. O le matuto ninga na whaonga i le temina na whaatau sa o ala e le sunga ia se yuli po o le ese tō ninga fo tō ninga na mato mai i ese loko plain jersey, blue jersey i ese loko o le ese tupe print ile ia wafo e su i le meo le loko le tantamo ia tō ninga mo moana o sa waisa mo i fafo le ese loko io e tanga ia ai lunga le se tupe whaatau tō tasi e le tangata i le tō ninga na mato mai tasi tō ninga whai atoa e le tournament atoa io e whaftai i le tua na mato atu mateta io e the very first time to a malo na fit o Samoa ia fiti matonga 1982 io a whanu no mai o la kapia mena ile a ngai na mita ta mita alo le te minei langa ile te i o la to i te minei ana le aile iana na fi ile ai te minei o fa mo te minei to develop a wild whanau le lumana ele fa pe foila te mita o man matuteni ana le aile si tupulanga i luma tomato tila vanora so le upua development o le mea tu fa so te yo o man te minei ai lema faila o na mai tangata ia fai mai e complain le sangi o le fionga le i parmia wo tali tonu wa mala malama le i parmia 5 miliona e ave male uni la kapi pe fa pe le ava vai equally ia le serau 5 miliona le ele ia ta tiela le fionga le i parmia afa pela o
po o lea e te pale mia. A e tilo mai le toi ngā tūranga le iei le tatu laka pisa mo. Ai o le tupe lea ngā iatu, toea o lo saini isi uro tupe lea. Lea i la. A whai o se pale mia, lea i le whapena whai mai a saini noa. O te tilo le lau te lenga o le mea le tūra mai. O le tūranga le iei tatu o lo kapi. O le hana tūranga le tatu o lo kapi. E te lol me sili na matanga. Leanga o le au le atunu. Ele se au se uni la kapi sa vai. Ele se au se uni la kapi au polu. Ele se au se uni la kapi tuila. Yo e pefa pena le ai. O le au Samoa. Ai le se voice le malo Samoa. Ia le au le. O le me sili le na matanga. Akli. Io e na ona whapea ele leila le taimile nei o lea ua iai le tupe allocate ele malo mo talonga uma including rugby o lona winga le ui i le taimi o le tauatina e mai ele iai se tupe io a whai e mana o mia e aisi le uni la kapi i le malo i le nā waitau au se upu wharu se tupe whapitoa e se mai le malo mo le la kapi le se mea na sauai le e tangata nei, e nai to ina nei, na tau mawhaia mai, ele ese mesa i lele na whaile atina engol la kapi. Nada. Ele se sela utala le whaiatu. Ioi. Nade pauala na mena sauro i tutonu, oso tutonu, whailanga o te ap ese male au ele i tutonu, ele i o tunsa i lele. Tuile man na fula sa ile ile matou temi ile tau mawhainga mai o le uni la kapia le atu. Alela wa va ai ile sunga ile i pare mi ai. No, you don't have to rush me to sign this. You don't have to. Ile te tau na tau rush mai o se o tilo. Ia le la fa fa pela o ula pare mia ai mesela le te mana malama ile development yo la kapi mai lo vai temi o lona winga apa pela o uma sani fiti sani tonga o ora no tera fatua sani o lua but hold your horse wait your moment fatali se vai langa te lua le o malama what is going on in our unit yo Lena o tupele au mai le fa pe o mana vai mai e le o tupele au mai sa ho sam mol Pacific. Io to a fa pela o le o batua o for example sa o ta aloma over ai fa fita uli o le atina ina. A mau mai la se tupete le fa pe. A o le fa mai toia o ele le sangi. O te fa atu ono sa mai ono sai me ole rashinga mai so tiro mo se vai po ani me tau fai me io ai leo mai o tu tau fai fa nati mele langa ile sta mai pe a fu ele mativa o le uni lo na amata tau lana fai fa le me ia fa fe na fai fa le kuri ese kuma lo le ke fomo i tu ese al fa mo foi la ngimia ele tu lia ese malo o tangata e sa fa ile poa o tangata e sa le uni o aute tasi mai tu malota tasi o la tou le natulia e muli a fai mese tala ale malo langa ele se mea fa pe o se mea fore le PTP o se department tale malo e tutto tasi me fala lenta alo ia te malo le in melia ai le ai ia se muri fai mese tala al pale mia a tangata mo atu dia o le po atele la tu mai uni la kapia le tu o la tu nga vote outinga tangata ni o uni la kapi foi e fa le tonu ro tangata i sa fa ile panel fire io appena fa tu e muri a pa mele malo ai sia langa fa e tete fo ile meo le a fio me fa porkiki i tu tono meia
a o tangata i tu tonu o mea nei, o la tua na whaia decisions o mea. E ala na apa mai le malo, leanga o le i le pāta te lea le malo, tupe, whai tau miliona whai tupe le malo le, a mai e develop i mea tau talonga, including rugby. So, ia tea o lavala ia, o le tangata na tawhai fwera uafu i, ma sofa ilo ta tino i nei pau pa. O lau wa aila i mea ia, o ai tangata ia uwhiwhiri le poa, ale lakapi, o la tona ave sea le latu tai teifono. E ave sea le latu, ai leanga o le sau whawhai ai o, pule whaasoro atua te teifono. O whaurulunga o iuni tai tasi, pai se tau fono. Pena whai atu, o te lea manatu foi au le minstai mo mua apa i mea ia. Ele ai, leanga e le o le porkiki e mo involve mea ia. O tangata o whiwhilia tutono i lakapi, tangata na e o mai. O ai prestene, o ai superstene, ai au mai ala fa susu ala tangata nei, me whaitara na. O i lai vai mai lo i le malo, a vai mai lo ala le malo e le ma whai tangata ia na whai se whai unga i le melea. Then, au mai lo se fina ngalo le malo i ai. Te le manatua ui ai mua apa mai i ai le malo, isia. E tu mamau ai por kiki ma mea ia. Langa o le mea tu to tasi. Mea tau ta longa o le mea ioe. Langa iai le e ifat fai tenga o le involvement o le politics. Tonu mea. A tonu o le va ai foi le nā le fionga le li pare mia. Ioe, ma le tiro mai, ma le tuaina sen. Fatu, foi lana tiro iai. Pauale mea a whapi o nauna watu tonga mawhiti. Ia saini loa. Then go ahead and sign it. Na ta ofi lo le malo o lana share. Ta ofi. Ta ofi lo le malo, eisia, langa le mawhaina tatu whaatataria le saini le tatu pare mia. Aia a fia ai ia tunu ulanga o tupe a mai uma mo le development o le Pasifika atua. Ni te ua whape mai o pe esia ua tau whiwhi ioe. Moa ua ia, a whape o le tau whiwhi le whionga le li pare mia, ona o lana wa inga lau tele ua le anga le tatu o lakapi. Ai, o te langolango ina. O te langolango ina. Ai o loo lea taritonunga. Ia mua lava. Pai le fono ale poa. Pai le fono iuni la kapi e fie tutono Samoa. Ai mai fai se fai ungon melea. O le whainga sa o ana fai ai. Ioi. O le whainga sa o ana o te tariton wina ya. O te le manatu e mua mai i ele malo. Ne ai. Ai pau a le mea ona o le Australia. Vai fele ia Australia. Matunu te tele. E mo ia o la kapi o mea tuto tasi, o mea tautalonga. Ai o tupe au mai, ele au mai sa o Australia, ngoto sa o tutonu. O le iun la kapi. So se mea from government to government. It go through from the government to the other government. So le mea lana leina o fai atu. A whapea o le a pusha tu pea e fiti matonga le tatu pale mia. E saini. Ona o fiafa. Then go ahead and sign it. Yo, saini. A o ta ofi lola iele el malo. O tupe. Ta ofi e se fai se settlement o le melea. Al fautuanga. Ia i o tou i e tutono tele tatu uni la kapi. Ma iuni la kapi uma Samoa. O tou e avesea ia le telefono. Fai se panel ave ese tangata porkiki e tonu tangata io porkiki ele le tonu le poa. Io mena le no no musua uia e vave apa ma ile malo mele. Tele te tonu ia. Pa wal involvement tan malo le ono le tupelo avatu. Tau fio fila le malo e le tau fi na ia fa pe fa o nga le malo
inisi manatu vai fala ia vai fale malo lalangi le taimi o tsunami ele isau ele i avakua tona stupe nei ave sako ia le pata ia mai la tona afia i le tsunami o le whamaninga leo na tala leo titana no tuai ele ia vesa even though lai malama ia o le whamoe mo tupe na vatu ave mo tangata na afia fale maainga i le tsunami peitai na vatu ta hau fira malo soa ele malo le lanta tu vai ele complain le telo ainga ele tala fia ngai le 4 miliona na donate tu la langi mo le tsunami le tau fio fi ir malo ma le tala o le matu finga malo e matu te leva ai to a certain amount of people matu te va ai le manuia o sa mo la tele meaning o tupe na vatu le la langi mo le tsunami e ele tupe ave mo le tsunami a le tele ro stupe e fa so ile atu ai le o afia la e fiu e tau whamsino i tala tupe i tono o fono. Mena leina fisili pe tangata e o matemini. O winga na me fa le malo. So se to national watu to ne cha o il malo. Ona fa a wau role le malo ona avilia. Pa pe vela tupe le. E ia le tarito nunga o le tatu whainga malo o lo i temini, ua aware i le me tau o le transparency. Ua aware iai. Mai le toe iai se mafofongo le malo le i temini, e tau valea inisi a me whapea. O la uva aile na i le tula i mai o le fionga le li pare mia, le ue i temini. O lona tula i mai, o le amatanga fo, la me tau le amatanga fo. Amatanga na ia. Aua na o tala noa ile transparency, accountability, good governance, but only words. Mena, a fai o whanongono mai i le fionga i le pari, ni mali to tele o tato. O lea ua tele tala fai mai pe aise au tau fio fili sangi le pari mia. Ai le o toe nā male la inga samo. Lea afianga tasi le nei le lolotu pe la kapisa mo o le rugby union ni uno no fom fasa mo le la kapisa mo o lato manatu a fa ingore la kapisa mo ona tu la milo stula le e sale meta o le suile ngo from Samoa rugby union tu la kapisa mo ai sui fo ina man meta o ai tupe sui ai foi na man meta ura ngoi sui ai foi na man meta ura mata pe pi o pa and that's corruption o upuna le tunu e fa matala ile meta ura corrupt le tu langa le te vai le ura kapia tatu tunu wale tasi le lua le toru fti fa se la wa fentala no ai tanga te nei mea a leo te whai atu Samoa. O tau i le port. O tau i tai o ioni la ka pi e Samoa atoa. O tau a e iai le ave e sea o le te fono ia ma le port pi o iai. O tau i tai o ioni. O tangata i sau whawhai tonu e iai ia tangata i. Hei linka mai kokongi e le CEO. Kong yerka kale va yer development squad elenta mai tupe e te le fole involvement yo ia ele ko fi ko ngia kunga le una kapia la langi tatu ta i ta fenga ro asia ko apa ale ranka to la kapi io to apa tu ai pa o te le ai le fe mai ta create another rugby team. I don't think so. Foi le te fai atu. Te le lo taimi tu i lo wola i menea. So te malama le iai. I le ai masi a wola mfento create sisi mea. Le se mea tsa.
leanga a create ale mfain tatu solving al fafitau le I pura lava la le si me create e to yo fo ia me ia pe a le ma find solving al fafitau le o le fafena how can we solve this problem here fire ko ke fefe e fain mele ko ke pala ai e fain mele yo o tangata I to tonu le uni la kapia sa moia e awata te whaatari e apa mai le malo e whain mele, o le mele o tau e whain. Leanga o consider le uni lakapi is an independent illicit department te le malo. Even though o lea allocate ele tupe le malo, ananga o le lava consider o le vaenga tutu o tasi. Ai langa o le la tu te ave le fua. Le la tu te tau ave le fua le malo. Le la tu te tau ave langa le whapea a watu whapea mai. Oh, here's someone Samoa from where? From Savai. From Leai. O le au o le atunu. O le alava le tūranga o iai. Lau whionga le li pārmia. Tuni nei vai aso. Ta fiofi au te wavesengi pia se va na pe la se to fetu una inga ma ele fa to nuare to fa ai o te taritonu wina lo ta fiofi ma maule sai ningol ele se mai tu pesori se lau lima se fulu miliona o kasole oka o kai sole io ai fua foi la o esa mo expenses so meio feo ingola kapi 50 millions is nothing io o le miliona is nothing pe ai tango nei fa tupe feo ingola tua I le mea le te tenga fatia so e tango tale le talonga e tau tai le sitau o lona winga e mo o mia tangata e alo lofa ia Samoa malana au kapi e mo o mia tangata monia e loa e alofangia Samoa malana au kapi na pe o le la tele lo te mi te no issue le la le fo lungo le pe not failang te va tu le pu e mai le tau le lina e CEO ia ma tusinga ata watu foi like comments okay o le tele comments le lei e fatupu la ngona e ave le pale bia le moni o isi foi comments e fai pong sai lungo le meolita e fai lungo le meta o le leanga o le loto io ia o le na o te le agree te le talia o le meta o le toi fai o sisi uni la kapi ina o e lo ina le vai o le tatu tunu pe toi fai sisi uni la kapi io I don't io te le agree ai Paul le mea o te agree ai o ke disagree fo ia pa ma ia malo e fix o te le lang noina fo na mea io Paul le mea o te langoina o tangata lea ua I tutonu io o ai I latou o lo whaatala noina ma ta upu tutonu tū lai mai loa io ma sui ma tai o unit a pape o le uni a ana tu le mai tai sa ana tu masanga fale alili alipata pasali le ana o ila tone e o mai as members mai uni la kapi masamo pono fatasi male yoe lang o tangata ni o ila toe yele ki matatala Ilem fai e tule epa na o ia se mea pe a mana na o ia tangata ni e avesero. Io ai ala la tuai na avese. O tangata ia. O no tatu tusi lem fapeo le malo ya ma le ile le malo o te tataloa o ni vabe apa me le malo mele. Aua ne I vabe apa ma iai le malo.
Lenga isia, fai tauina fo'i ia le tūlanga tau porkiki wa afia I me. O se upo se toi pai sisi ni la kapi, I don't really agree. Te le lango ina. Isia, a fai toi fai sisi ni la kapi, o le ita orna tale I le ni la kapi, me ia tu I. E fa pena, langa fai o sa mo ele se tun tele, stama ia tunu ua. E fe me ia I solo ia I tai o so I, o I tai o so I tai. A o le mea, fai le mea mautu, te fale tonu roa. Everybody can replace. Everybody can be replaced. So se tangata e mawhaina sui. A sui la sui ai. E sui o tau e tonu le inapi. A mana fui a vese CEO, fono le board, fono members uma, a vese. Al facilitele ale le tula I mai. Ala me le mwhaina tupu mea. O le ale me le mwhaina tupu mea. E pea o I le iu la kapi. Le ata lea o lo tutatu wa ai I ai Samoa. Le mea lai o na tele ta la tangata. Ma whao ngā le upu le ta ulea. O le fau malo. Treason. O tanga, o winga, o le whaatanga, o le whaatinonga o ta upu nei, e atangi ai mea ia. Ata si foi paula le mea o te tarotalo au iai. Ia awane I vave a apare malo e fix le la kapi. A ia vave a apara le malo e fix le mele o le ale mea. Fau malo. E sa o pe se le tala nore o te tala notu ai. O te le nau naua o te faise si uni la kapi. O te le nau foi au e apa mai le malo e fix ia le la kapi. E paule me fia I lo loto. O le through the government of Samoa. Le tupe o lo fa mea lo fatu I Australia manisi atu. E leo ave oa I le uni la kapi. To o inana e iai lo tertonua. E mawhai e le uni la kapi na play le malona play le la part. Saini le tupe e ta ofi ia I la tupe. Se I vanga na o fix le uni la kapi Samoa. Otherwise, e kongi le vai le tupe na. E tongi I le vai le 5 miliona pe awhai e o le 5 miliona le vai o le tupe al Pasifika. Au tau sanga le tatu maro. Nai mana ia. Au wadwa visainia. Fata milo e pe whapesi I whai po le ase ngā ruenga tangata I tono le inapi. E lau te le mawhaia lona ve se meia. Tatu loro la ia le, e sa oala. Pule tu le epa ia Samoa. E le mawhai loe e le uni la kapia by themselves na avese. O ne I whamoe si pape apa tu ele malo. O te le taliton wina I lo mafau fautu a tasina oa. Isia. Leanga I le se mea, wale involve fua le malo me tau la kapi, me tau porkiki, le la kapi me tau porkiki. Nai maneia, au I le control le malo me tau finance. Wala le mea, hold the finance, hold the money. I la tau I le uni la kapi, e fix le whawhitau I le. A la tau le fixing ala. I le wala se tupe ave iei. A tu fa foi tu pe Australia, well, it's better that way. Nei lo le a fa pe a vatu ele tu pele eat the same people. O tangata fo ina. O le ale. Ile se me foi filfilia I se tunu atoa. O tangata o lo involve la kapi. Ile se me ono filfili fo I ini pule no umania le mfai. O mea lava tau tangata o lo I tonu le pōte le lakapi o le panel, whatever.
ia maulu o iuni la kapi uma Samoa. Nei la kapi, nei iuni la kapi uma te tono la tu. O inae o mai Yesu te totolu, te tofa, te tolua. Pe fia sui me le iuni la kapi o la tau le na e mai e faia le vote o le mele. Io a foi le te faia tu. A foi te tala no mele e au ye lo uloa le mele. Era isia. No involve mai ai mene o la titi. Tala vo. Na ova ai le mafatia o i latou na tau mawhaia whaatupe le iuni la kapi. Na ova ai i ai. Na o whaalongo i ai o te ringa o oi tangata ne. E even though o tangata tele tupe, ai le whape tele tupe na awe umane tupe la kapi le ai la whai run la kupisingisi. Ai le wha moe moe i a Samoa isa. Le se tupe le tunu le nata mi mo ia mea. E le i mamafa fo i se mafau se malosa mo ni tupe to a fou nei whainga ia ina ua profesa tano. Le na manino ai le mwhainta tu filosofi whape create siri la kapi na. No. I le mwhai. I le mwhainta tu whalangolango i le maloe apa mai sui to whinga ia. O te le taritonuina. Mai le te tau o ni tatu pa iai i le mena. Aioi. O la auri fo i malito. O tangata te lelo na le fai tau atu le epai e fai mai ele i le ni fai longa. Pio fai tau ngana atu le epa ma fontoe ma le li le skorsi pi fa pe fa lima. O foi le ngosi i le upo. Le fa lima na fa skorsi pi ala umarka riele i o se minsta. Ia, au lea, e latu te le loa, au le la, vaila le te leo le mafau o pale mia le wana ta wane saini ai. Tu so ia tata muri le fai alan saini. Ai o te mori ma watu la o fionga le li pale mia. Hold on. You're the man. Ngai ke loa, mo wa ia fat, au le kele for complain e sole. Iyo ai. E la utang no whapea isia. Nā foi sata la kapi. Sata involve i mea ia. Sata whaalongolongo i le oi o la tangata na whaia iuni la kapi e Samoa. E tō te rao tau e whalongo mai le iloa. Tō te rao i isi tangata ia la tō te le iloa. Langa na o whaalongo i le oi. Alan Gray. Paul Warwick. O la unu lea George Meredith. Pio nei toi ina nei mo ia. Ia te lea nei ala tu fastupe na o te tong tam fai whaingole ina ka pisam. Ia. So pio le mela le na. Le ala ua watu nei tupe te tele whapea. Ai o te whai atu. Whainga tanto te develop le tato o ka pi te mine tūlanga le rank le o iai. E whaintafu ni tato wawa ai ni moni meo ni sponsors. Whaintana maua ni tato sponsors mela na ta waise CEO le lei. O tuai ngā tangata foi e wailonga i le lalolangi. Tuai ngā tangata le o si tuai ngā tangata foi le whapea e fia ni whailonga o iai. E oi. A o si tangata recognition. E recognize i le lalolangi atua. E oi. O paunga tuai ngā tangata tau te tilo iai. E mawhai o na tula. O le lila CEO te mine, mai mau taimi. O le matua ma i mau o le taimi. Te le i loa pe na whaafewhea na CEO. Seo manu le ngortata, le la po ala iai. Te le lope whawhea na mau na tangata le post lea. I le o si tangata i loa, te le loa pe whaafewhea na i loa New Zealand, e Australia. A o si tangata fwele o te whatulanga ua ia tangata tatu wa well known. I le lalolangi. A pa umaila i le nei atunu pe whapea o iei whesiringia tangata e loa i le nei atunu mo mea i le lalolangi. Mea tau sports. Ia i le maarfia. Ia se i wanga na ai, ia nai tama ia i langolaili umana karia.
Joseph Parker, Chai o Petaia, toinga tangata na, o toinga tangata na o te tilo ia, tilo mai nei atunu ia o tama football America foi o litaya o tele temi o longa o maua mama Super Bowls mtuna fa pena tu sa pele lo ani sila mo stadia ai fa ngo fina apa mai i tangata America so to inga men aule lila sa fa ni si o warta to ia tele lo po le afoi tele lo po le mana i urta to la kapisa mo i to inga tangata na o yo ia le foi ia Brian Lima le foi ia foi le ngo ia tulia popo le wa but Paul me foi le ia tulia popo ia ona pe ona limitanga ile la kapi tanga kapi e pela o to inga tangata le ia ile ori el fusu ele ngata o fusu a welo tangata la kapi la io pio to inga tangata fa pena le te tilo te ile tulia fo tangata me tangata sala kapi ai tumtumunga o ia mea o le tangata e moni le alofa ile la kapi le atunu wa tusa la po le ale ma ati le masau ai te le alofa lo le la kapi le atunu ia ele ayala ele fayala tupu se mea ia ona le aso input ia il mele o le fofoina o le faafitau ale as tauilo famatau le ale mafuaaga e alai e alaina faafaigatā ia Samoa ona ave ese toeina lea ma le tulaga o le tatou aulakapi famatau le ale mafuaaga le fou o tatou ua uma foi tatou o politiki e faasoesā le toeina lea ioe o le ala se vai lau tele o le te fa lo mo mai le ala sa ua sila lau tele ia o le ase fainga te tau no faia ele o fo malo ne le tu le wi na tala sili tia u wani i va apa le fainga malo e fixi fa fita au le kapi ia va apa le malo e fix le fa fita au o fo malo tu la kapi atu me isi io e langa o fo malo o me fa le malo o me tau le malo o ila to e fo ua le malo ale te nunga foi la a faile ele mafai ele fionga le pare mia male no fo inga de termine ona nga ile me le mau te pese tua ile me ta ola o le trisen fo malo so se tanga e fai ele to ina le ua fia se launi upu ioe anu sa fo iso tatou loto maulalo fe ngai mamea ioe lo fai se fainga ba ai uma ko leki uma na saunoanga ia fai lunga pe fai lang ele na saunoanga no wa ia nei wa potor to ina to alo ma to ta ma fai a maila na upu foi lele o Samoa o le atu nu mativaelo auto to yo e avane ilunga na upuna le auto no foto ina to ta fai teu ele o winga na o tala pepelo ioe sifio kalpelo ko kam fai to tam fai fix ana me matanga na mafu ai ona ese to telo tangata no mata po na nafi ena to va vai tu lana por kala mena to no foi tam fai teu na u Samoa o le atu nu mativelo ma ave i lunga o ta io malo ma le lato va ai
o le ale upu palangi na whaonga le li. Ai wha sa moe upu le o sa mo mati bailo. Yo e. Lea o nei loa. He knows. Lo ona malam lama. O nei loa le lei ia le whaapea atu o tangata ia teia. Na o nei loa le lei le mena whaia ina ai. Lo nei loa le lei o le iwa se 4% o le atu. E la tu te le tue langa ngoina. Lo to tau whai teu ro nala. E toe teu na manatu mana tala ua masaali puwai ua ila le atu. Se vanganale au vale na e murmuri ai. Se vanganale au fesusui na e fesusui pongi satua ai. Le mana whai e whainga whapea. Ase vai e le mawhai la a whape le mawhai na foi. Na fix le mele e le whainga malo. Le mele o lea. Se mori e tura fono. Ave le tura fono. Nanga o ia na mo tau tala e upu parangi leo le treason. Na ia mo le 2020. A o le umano fo ingo le 2020. O ia lava na o mai i luma le upu le treason. Fo malo. E le te tau talai. E le te ngana ai esia. O ia le na. O lona le na tangata o le tangata fo malo. So se mea e pua i mai le fufonga o le tuinga tangata. That's him. O lona tangata tonu le na. O lona i tu a inga tangata le na. Pata o facility lea. O le mawhaila e a tatu malo o na whaise whainga ile. Leo o matu fo ile taimi o. O le isi fo i pa le mia na tula i mai malana upu se i malea. Se i malea. Ia lele ato le ali umala na 5 tausanga. Ada usui o le tu pa mia. A fela me ta o se i o lea. Au i foi la fale a o tele mo la ufionga le di par mia o lo tula i mai te ni. Ma tele fa o so la ufionga. Na ona matu fa manatu. Na ona matu fa manatu, ma fa manatu pe. Ai sia. Langa leo tatu va ai pe i le fa tala tu le nei tu ngata. Vai le popole i mei fa ia tu nei. Le foi e whalongoro mai o tatou uso i tutui la manua. Le ai ma se ke tau fua whale tono o le mauta ili uma mana ioi. Le ai ma sana fe aua i mea ia. Ai vai ua apa i ei tangata fōmaro. Ioi. Ua apa i ei ni toi ina fōmaro. Whainga malo le lutu la me te minei. It's about time to do something. It's about time to do something. Ioi. E le mawhai lona tau whaiese me il melea. Pero fatu o le alofa ia o le alofa. Leo tatu le vai tau o le me tau o le alofa. Vai tau ni nei. Ai a whamau te whamanatu i nere kirisi masini. O lea, whamatala i lea. Se o mai ngai sisi le season o tatu le season le Christmas. What is Christmas is all about? And the whole season nei te tau le me whamatala i le season nei te tau a whapet whai mei o le alofa, o le ala le tui ngā alofa i whamatala li sisen ato nei. E le whamatala ina ini o tatou emotions. No. E le whamatala ina le sisen ini tatou emotions o ni o tatou langona, whalangona. Le ai. E whamatala ina i lo tatou wola whatino. Whamatala ina le alofa o le vaitaure nei i me whatino. Ioi, o le me fatino. O le fai unga o sa on fai. Fai se fai unga i mea. Ele sa o lo fai unga fai i mea. Le manino tato le kismas.
E le sela tala le fai atu. E le fai alo se fai unga sako tātou i le mai sua lea. E leo manino la tātou le me ta ur Christmas. Le nga ofisira nei le te upu e whamtala i, ta si aratou ma te o le alofa. E si a me ta o le alofa le vai tau nei. Le nga fai pauana me na fio mai Yesu lalangi. Na liu tino tangata i le tua through Jesus Christ. O lea, le alofa. E alofa i ate ai, alofa i te oe maa. Whawhiwhela na whamatala le alofa le i a tātou. Pe a tātou le whatino ina. Le whai unga sao le whai. O matu le taimi o fia mei. Le mwhai ona ia whaatino ina le me tau o le sei malea. Le alato i ngā alofa le tātou vai ai. Se alofa. Ne ai. E le alofa fia me i le atunu ua whaatasina. Ioi. Wa ana alofa. E whataunu na upu. E le i whai e se upu. O ia na ia whai a. Sei malea. Ioi. A le aturanga le tatu vai ai. Merna, o le whautuanga lea. I le tatu whai ngā malo. Ioi. Aua te, pau mea whaftai lau whionga le li pare mia ta au whilau saini. Au te whawi saini, nai le lei se lau pasene. Te whawi saini le tupe. Wa ngai go through the government. Au leo ngani. Fix ya si mea. Ta tia la kapi. Se i whai muri la kapi. A fix mo mor mea. O lani mea. O le fau ma lo. O le tangata e to tasi mani nai vaenga o tangata. La tu te fōua le malo i fio upu matala. Fōua. Leo tō langona le iu leo. Ioi. Ta si lea maunga le la whafsanga i lau whionga li pāle mia marita tu malo. Maunga le leo o le ngalu le leo whafua temi nei. O le ale temi e whati ai. O lea. O le whia ngai ma whai unga a whamasinonga. Le ngalu tele le na le la whia ngai ma tātou le temi nei. Ioi. E leo se tama i mea titi, e leo ni mea la iti mea u whianga i tātou temi. A le ale mea tātou tilo ia. Ia o ngāre whi au ki risi masi leo u tātou iai. O le ale whi au ki risi masi. Le ale mea ta o le fio mai. Le ale mea ta o le liu tino tangata. Ai sea. E tasi alona upu e whamatarai. Ina ua alofa tele mai. Alofa. Ina ua alofa tele mai le. Ai fua le alofa tele mai. Ina ua sao a tatu whai unga e whai. Ioi. E se lo au tau a whai unga o tau tai o le malo. Safa le malo atua. E safa le tunu atua. Pe au na se au tau whai unga whai. O le safa atua leo Samoa i whai unga tu le epa. I lona mai teimi. Tele me o safa i le atunu. Lela o li liua fuli ele tunu. E fiu tu le epeto i ele to e feise ele to liu ele. A o le fautuanga le tatu maro. Ia tau tua nā tau whai unga whai. Ia alofa. Ia moni le alofa. E matu te le tau ana wina. E o le matu ngā luenga wha manatu. Sila sila tutoa. Ton manave. Fai atu man fatu o langona. Masara te le o lo langona. Pe vave saini ia le ali i pale nia. Pe le saini. Awala mea wha manatu o lato taitai o latu. Taitai o malo. Ilo lato vāwha taitai. Ono sa te isi mai. Se va aipe ono langa le lei o rua fiti matonga. Nai le lei na o le lei turanga le lei rua kapi na turanga le lei ranch o rua. Le lei tangata nai whafoi. E le se melanga. E breakdown o le communication. Nala. Au ia te tau na communicate le taitai o tatu malo. Pe awha pe o lewa rush mai fiti matonga i saingi ron mea lea. Le ai e le wapena. Whai ei, give me another week.
let me see if we can sa ili se whaingalele mele. Le o tai o malo o la tau e communicate. A rush mai fatu ioe. Se lele ya o rua nai lele uni la kapia to watu. E on sa mai se i tau whai se vai fo le matu tau pule ioe. Le anga ava pesaini fo I hold el malo le tupe. Ia. Le to te va ai to ina le sto ina le sto ina no fo le ma. Le lolo fe to ina tu pele plan o le sengi le la na o tala matanga fo tala ta te va ye yo. E te le popole o tatu pale mia la lava le leilo na to afia ngai ma to ina le. Pau al fautuanga. Pai se fainga I le to ina le. Yo. Pai se fainga. Se me ia nofo le lei ma malo ro le ai. O ni ona to e fa le anga ina ma ia to e fo ua le malo. Le anga e te le ia fo malo le fa ia to ina every single day. O le te le ia la nga luenga fo ua o lo fa ia. E fa le longa I istemi. O istemi e matua fa fakti ma ia o le ngalu. E sa e le ba. Yo. Ele tatau ono tatu tu faua me ia. E fai pea le mafofau. Eoi. Ele tatau. E matua le tatau lava. Ona tu ier mele. No fionga li pare mia. Moa ua I to tasi. I awane I vave apa mai le malo e fix le fafitauli o lakapi. Tu e pea let them fix themselves. Let them do it. A fix le trisina. Fix le fo malo lea. A ole I tuai. Io. O le tatu whaatanga ina pea o le mele whaatanga pea mele whiwhai pea. Na, leo tatu wa ai I le whaasere mutu o le whainga maloa fia me. Tere nau a ue to e pai tūranga whapea. Leanga e whaatanga lafi fu e tua to ina te lelo na fianga. Nen to e apa iei fia me. To e apa iei fia me to ina lean mafuai whaftai I lea tua. Na apa tu e le mawhaina la tu whaia se kōrisen. O le aim le na iai. O le aim le na iai. O le ara. O le whainu mera e whaina tu whatasi. No matter what. I le whaia po ai whatu asu e munmuri ala tu parimia. A ia to I lalo lava. Le fionga I la uli al malitoa malanda foi. Tula mai. O le latu aim le na iai. Na pau ale mea o se whainu mera e mawhai e o na pausia se kōrisen. Se tu whatasinga o ni vana. Al meu tu. E tu whatasi le lua lea. Ma isi ta mai vang whauwhaina whaina. E latu te le au si ua ma mau te le luma ia le whatutua I le atua sa motasi. Io na. Le ala ua I loa te mai tai malana whainga malo. Ua fail. Fail. Au se whale a onga le leile nā mo lau fionga I le li pare mia. O se whale a onga sili le o fie o lau fionga le pare mia o samo. Ia whai mea I ntula I mai. Ia o awina I tato. I mea I ntula I mai. Ai lem whailana o ina I tato. Pe a le tūrto ina le me tauntu iai. Whaanofo to ina le me le ili to ina le ili me tatau o na whaanofo ai. Ioe. E a leiti o la tu te lango ina e wha ioe. Si ili to ina lea. Malo la tu leiloa. O la tu tangata siri na vai lo la tu lango ina. O le tangata fō malo. Ioe. O le tangata fō malo.
o tele o lopo la tūlanga o iei le keisi o le tama le usona tama o le ele. Ai a fua fo iai I le nā fo I tau le a malona keisi, le sa moa te mine. Lai nufo nufo ai sa moa te mine. Ona oa, o fai unga fa masinonga. Tele o tele iai o tele va ai po le ale mafuanga. Ai a fua fo I tau whaleanga o le ngari le u whatanga o mai fafu. O a lava nisi conditions o whaapopo iai. E tusa lava pe a leu a lau o mai. Na apply I le li o king fai popo. E sau I lona ainga I temi fui whapene. E le Italia. A watu le li le o tama elele. Loka. Tawhia. Same thing. Defamation. O fair defamation e allow to call. O fair defamation e tawhia ofisam. Lea ua vevesi I mo mea o mori mau o whale alili. Atu te sila fia mori mau lena ave whanga oi lena latu ia fontoe to mata lena mata no tuen po. Salu ai lalo le fala na mea salu ale to ono no ai lunga. Ina ua malo fontoe ia to mata. Yo ai. Le tatu mata tutu ai mene. Leanga isia ua iai similar decisions fai momoa. E similar ma mei o tula me timni. Au le lava ile o iai se fale a onga lele o tula mai. Yo. O nei mea foi o le meo le oso I tutonu o le ita pipi mo meo famsinonga. Tiro to ala mai ai. O le mea manino ele se fale a onga lele I sa moe maua ia mea. Na o mea I no sia lava mea tatu te mai moina mo tatu faita wina. I mea o lo tula I mai I lo tatu o tunu. O te talanope I le upu fau malo. O te talanope I le upu fau malo. O le mawhaina ave e sea le to ina lea male lakapia le atu. O le tatu faita uli melea. O le challenge ke lea. E sea me le mawhaia I uni lakapia sa mona vese. Ai sea me o le mawhaia I le pale mene o sa moa o na whaatino se mea tau fau malo. Le lunga o penga ta whailangi mai le fia tau sanga matala na sauno I eto inele. O ana whainga. Tu se foi pele ele fa ini upu. A o le au te lenga o mea na te whaia. E fau malo. Ewe. Ia, tangola e silasila la sa moa. Leana nofo ma whao ngā le upu leo le tuisen. I le paloto le lua o ina le awha iwi u lavala na nofo inga. Nofo lon whatu le lafo. Whain mai. O le lafo le awha a toe fo I atu whainga paloto. Whatu le lafo o le mea tau fo malo. Fia mei, la auli, a le maritoa, o olo, ma whamuina. Oi whenu, le atinu. O lana point na tafa matala ila na mta upu le tuisen. O le whai o le fono. Ai o ai foi. Ia ai o ia whai le rato. A leino le leia. Uma na whaanoi tangata ne. Uma len whaanoi to wha. Whaanoi uma to wha. Wapo na to wha. O isi tangata na tangata fu. Rafto a recruit. E whai ele vai whau whai. Aure to wha le. Na whaanoi uma mai a. Na ui le process ele mfaiei o na nofo fono. Ala fai mori mau. O le ai ani mta por fono. Deni mta puta o fono fa pe without these people o le ale o fono male. La lavana mau le quorum o fono. E fa tau nu wai le fono. Se alanga to fa la vai la to.
Sau le si temi ua no foto tasi to nga to la yo. No foi lom fatu le lafo. Yo. No foi lom fatu le lafo. Alan menta to ba ye. Muri ai o fia foi eu fai de mela. Olha o fia ai tu malo. O fia la ta oto ai le mele o le fo malo, le no foto ina le a ta fio la sole. Ana ta fe pe na fa pea e toe malo tu le pa le lu o tasi. Tangata yo le fa pui le mele. Il fo malo. Tau sila la o tau sa mo ye. Mea o tangata fau ma tangata fa mawalunga malana lafo na fatu malona fa mawalunga e toi fo ia tu palo tolu o tas ma fo i dominate to ina termina le pe fast fu mo tupu ile fast fu valu ia le chapipi e fa iva se tu langa fa pena ua matua i nepuka nesa le mafofongo to ina ona o ia le langi uma oi o le afuanga na no foi fatu de lafo ia u fatu de lafo malona mafofau maualunga e vai la i fainga le tu sori kasi le me tatau ana tiro ia i fia me ua kasi le kaka fapui pe an koe fo ia tu le me fai ina e malo ia tu le o fia me o lauli e fapui e kongi uma fapui ko fale leanga e mamafa faasalanga o le mea o le taʻula o le fou malo i le se i le faasalanga laiti ia o le temi foi na o le tu tamaloa e uma tamalo le pau o le faamasinoga aua keʻi a le kamaloa i le sau o le mea palapaʻu ioe ua teʻi ai le sau o le palota ma kua paleaga a le paʻu ioe ua lē tau ai lau o lona faamoemoe i le toʻafalea lea la e faapeapea ia e faalau kagikangi solo ia faapea mai ai le lua o lua tasi e o mai taimi lenei e fea lualua i faalau kagikangi ai ia faapea ga ke fōua le malo mai e le 2021 se i o mai taimi lenei fiu e tuli ese ma le malo i lenā taimi lua o lua tasi e le o se fou malo le gona mea leva na fai e le toʻiina me taʻu le fou malo leva ia sole ale mea sole pei fefefe sole o tatou tagata e fai se faigani i fefefe e kati alofa i ai oga o Samoa la e fai ai tafiolae ka fiolae la o moni tafiolae pe anga paʻu mai toe gafaiga ia o atunuu nei e tele tagata lē mafaufau ka fiolae pe anga palasi mai o kamasesē ia igei i taʻatia foʻi la niusila ma Australia laga pie kau ia ia siga o kamasesē i laku ia ke vai foʻi a Donald Trump lei mega uma kuaʻi taita ia fana le tagata misi le urua e pū kaliga ioe toiga mea koiga kulaga gae o iai ioe leanga le mea taʻu le tagata ola fiasili e ola faasausili e ola faamaualuga ai le aga foi la le tele o tala a le tatou malo ae uma e foʻi le mea faaselemutu faapea le faiga io le tatou faiga malo ioe o le challenge a tatou le faia se faleaʻoga i toega tagata nei e iai foi tagata mai e latou tia mananaʻo e sa vavali ai footstep ia e lē sesē le tala le fai atu iai foi le tupulaga fou e o mai latou te faitau ma latou vavaai faapea a faapena fai e tuila e pa le me lau le mafai ai ioe ma le au tatou vaai toiga tagata lana failautusi lai ai i toiga uiga ia ioe
So a le whaia la tatou se whaleaonga lelei mo tangata nei. E le toi umala langa la iai tangata e whai ma mea sua mali e fia tofo tu ngā lifestyle. E tatau o na whai se whaleaonga lelei mo tuai ngā tangata whapeni. Ua ai laulu le atunu. Matua I longa na ai laulu le atunu. Awa e le tautulia ina vesea malakapi. E umalona whai le mele I mele le trisen ne po le tfumalo. E o kome kia le toi e tuno lakapi. Mena tu a matatu I le mele trisen. Le fumalo. E tau le toi whai e le toi tau whono ele au pala ai le tutono le lakapi. Mo ia le tala. E success lo I le mele le fumalo. E le toi tau whai ni whono le au ai yake le tutono le lapi. Sa ora tala le whai atu. Ai atatu a mata me e fixi la kapile ai. E le te tono a mata mai tatu whenga marona fixi la kapita a tie la kapila to ia. O le mea tuto tasi. Ai a mata tu I. O na whai se loa suti le mele o lea. O le fau malo. Ai vai ni lo ia le lei e fitala whea ngai ma le mele. A whai ele o e whaataratu mai le lo I siri le mele. Ia tatu inisi lo ia. Sa ili mai lo ia sa moa I fafo pesa ili mai lo ia I fafo. Fa matala au ili iai le me tau o le fau malo. E umalona fix le fau malo lea. Le tatu whenga malo. E le to e tau fixinga ia tono le lapi. E o ko mekia. Ma foi le la le mai. E le ai lo mai. E a whi lengi yake o la uri e sau whai le lapi. E na o te taro sanga tu e, te le lango ina le meo toi whaalua, toi whai uni meo peo nai, whai mai nisi o le latu, te le lango ina ea. O le tatu ini la kapi ale, tatu o mai e la amtanga pau le mea e le a toi o fwoi whaisisi mea. O le, the same problem here, e o fwoi o le mea phone na whai. Na mātanga ile, o wheni mea la tolu wha ini la kapi a tasita mai Samoa. Te le lango ina. Neo e. E pau me o te tilo ia I lo whenga li pare mia pe ma wala u fautua fo ni fiafi. O te talia lo ta fiola saini o te va saini o te tanga lo ina. A fa pe e rush mai fiti matonga. Ia te tala noa fo io ia I fa tai liste tai miste tai. Le o rua nei ma o runga le rua rank. E si tau e me ai tau fe matu on sai me disi va yeso. A ola o fautua. Ta otore la kapi, o te vave apa ai, o te vave apa I la kapi, ai apa mua I le mele, o lea, le trisen, le fau malo. E mauturo I le fau malo, e le to e tau su eana, e le to e tau, kau ki ngā fo I muku e karangoingi me o la kapi, e oe. Taru ai le tele lopo feku wifi ai o la orila reninga na kapi ma kokongo to I fesili mai ta michi lai tina e polal ia lo fai se fulu to sanga to tua le au le tu 78 to 88 ioi so au tala no la me ia na uva ai ia na o fa longo ia ila to na alu le tinga ina alu le afu alu ala tutupe tau atina ina le au le ina kapia le tu ai o tu tio mai fe me ia ma le ai o le taimi a pa u wato ina le electrician por fo malo ili tu tau fono io o inala e kilia o mai a male port le terminate Prestene, o le sui prestene, o board members, o le teifono, e I filo I le fomalo. E o ko meki akilia uma, o ina la toe amata toe whanau fo ina, lo la kapia le tunu. E oki te minge I oki CEO.
e o ki ke fongo o ki plestene o ki members ki uma lava o rile tutun kusa foi bola sa foi ia wona e tutun leanga anda le lei e voice so la tu yeso la tu leo i tutonu meia ia va ai mai foi tu le pa i tanga le na te fina wina meia alan mele tu le mai launga tasia uma board members matuangu a to mumu foi disi ori anga iri le CEO temil nei sorry ia fatai ole ua pa pea ua ele sau ia ole ua mai tatu mai ko le message ia ole ua tu ole te sau ia fatai ua o mai sau le ua falandam fai ia le ta o se kalo le ole ata nga iloa tu ia tam tam e te anga mai ai atuela banoa e te fatalo fo mai le tatu o te fa maru atu ina ua fai le ta por kalame ia ona e tati tala no te mila te lungo la wala ia nga ia me kom fai o sau le fia fo i menu fermo i ne yaso ia la faina to ta au le siaso ia polale tali mai le tuta a le lei o taunu tai ale tau ia tonu e foi se mafu anga mafu ai ona le ai o te fa ma kalame ia ua ina lo matula ia ai fatar fa mai i tatu ia ole aga fa tainga sa manatu foi fa pe le ua foi foi ko ko ngio o lo sunga i kulanga vainga ia be kau fai wa ke fa ya so ale ri te fo kaimi ia o ke nge ko boa ko le message muri le ia le ko so kai kwai ia mangaku foi mangaku ma lofa foi ia ke oi ia o ia foi ia ko nge i kulanga o me kau fai fa mo ia ai fa tai kulanga le vainga le umanga pai vainga uma fa ka lofa ma tu ia uma foi nga o nga e fofola kulanga foi le o fala i kulanga mo ka upu ia ka ke o la ka o so ia ku ia kulanga le ma manatu e walanga le malo faftai tai i laufio i na fua e fa pai mai le tatu atunu ia ele faina le taimi o le level la fiafi o te manatu na ia fiafi o tu na ia le o le tautua ia tautua so stemi por te miala por te mi moe ia o le metaua ia o pa ia mo lo tatu e te tau mai o te tonu lenta tara no mo i le mata upu o le trition o ia po le mo le tulanga fu pe lenta to le pionta to langa langa pe mele tanga o le e ia le tulanga fu le ele o malu lava ia le to ina fia ngai ma le tatu fainga malu o te minei ma le tulanga la le ta amata me langa o mata upu ia fia to watu Australia o le selau 5 miliona le tino i tupe leu ta pena mai Australia e whaanganga mo lakapia le South Pacific. Roe au fiai tonga Fiji ma Samoa. O lea la tustusinga lana o vai tustusinga pi o leo telefoi la tu e lako o pale mia telefoi la tu o lea e whaitio ina le pale mia. Ona pi o toi o ia le isainia le tupe lea. Le wala whaina o mai tupe lea. O le pe fōringa mai wa umana saini fiti te fiti matonga atu pe ma le o tatu wa tunu le saini na fiona le pale mia ia ona o ia foi recent sel par mia ia i foi ona mafu anga te tau ma ele o ia ai o lava faiva fa le mafu fau e la langa ina mo sau sila ma sau va ai nga foi le fa le mafu fau o le fiona le pale mia o tuai ai ona ia faisanga autograph ile tupele tira wi mas fu miliona o le tira wi mas fu miliona ia fa nganga mo o le development o la capia pacifica ia na ta ma poi ma falo ma ia nga fa pa ia kwa ia ma ko le fo ia o la wa va nga le ko
o ku fa la kapi wa wi ko le kapi nga o lo sunga ya e malama ku la ngol va amale angwa fale ko kongole ai mesha ku la ngol fa ka mi longa nga me ko ai fili ai ya ai kirkir ko la ka ko management ya ke o ya ka ngo fa ma fo e fa ngo fia la u assessment ku la ngol va nga le u ka mi ngai o lo ku fa le kongu ku la nga fo le board ma le management o kalangoa ngai mo mo ko sa u sao il va nga le la nga le ka kaunga o ya fa penga mangumi fa penga me le sort out mo le management ma le board wala nga kele fa le kongu mai le last 10 years or maybe last 20 years kalau bayo ku la mai le team nga fo le wori le ai feeling it o ye ka fi sa ngoi ku la ngore le afu o halo le tunu ya ba se fa mong yang fo le ka wakinga ma se lengi ya kinga ai ka longa o kele la men ku po le fa pe ka fo lang mo fo ko ile ku mu fa i wati le decision al palmi fo ya por ka fo le tunu ya so be wa ka ma ka fe ngai ai sia langa ka kawo ko kilo nga ia Paulo mea o le fau kuanga kilo conditions la va ku nga mea po se mea fo le mo fai ai o nga misi nga fa manguyanga po ye ngai conditions fo nga le pongi au lape o mo misi ai pe de mo nga fa manguyanga mo le tulu au ke mangaku la vo le finga ngalo le o le fo o la auli ya se kilo ape ma fai ngo so ala pule kulanga o ia vaenga i kulanga fo gale o le o kanga kai era mai lauke du finga ngame ya wa ma fai anga ya a so ponga la consequences po ku pa ka ku afa pe afa pe fo ke o mo de ku nga me ba ku ti le o reason mama fo anga ai ngo a fia ai ia le ongoing fo le fa manguyanga ile lumanga ya kasilanga me kilo nga ia fo nga le fa le ma fo fau ya la ve fo me ka la ia ko de haka le haka le ka o ko o fo isa ka ko fa la ko nga ka lo fa la ka pi ma e a fo nga le o se haka le mo outside long vingala so ke le ambe ngai le finga ngalo le ai Paulo mbea e fa poinga for ko inga kilo kilo e inga for le o miss out ai all together ia fa la ko nga wa ke loe wa kilo conditions ka vaku pe ale saini ia ko kasi lo winga woki a ko ai de Pacific long o pe sa nga ko inga pe ko nga me nga ka kilo ngai ai ya ka ya sala fo ile kuai mati le ko inga nga le ka ke ma ile concern le ya ka nga ka ngu o sa mo nga i le ba nga le wa pe ya mo fa sort out mo muon men nga ya fa pe fo ga le ka nga fa de men ke o miss out pe o va yai yo nga fa ku fo le ile para mi inga ya o ngi misi la ngoa ai sort out mo bulin men nga fo le nga i ile ave ese le ori le ko inga le langa e fo u kele le fo gei ia fa mangu yanga u mo kwa le lo po fe o o lo ka fi sa ngoa le ma losio o alo le tunu ia pe o le ganga le ma lo fa tai ele chichi le ta o ta pulea ia ona o loanga ia ilunga foi tu singa yes wanga ia ilunga ile ngata foi la tu singa tonu sa mo la ia ia la o le afia pacifica le tino tupele ma se la ulima fu milion de sama tupe e moni foi la au o le foi tau fa natinati mai le development o fiti matonga ia la ka drag at to le ia la tu ia la tu foi vai la so vai fa de mafo fau
I lau fionga as commentator. I le tūlanga fo le leala ua nofo le taitai ia po le taitai fono o le lakapisamu. Ma vai mai netu petele o le afa maru mai. E ono whaingo fie o na iei so na manatu o e sero malakapi te minei a ta tia tu lakapi nisi a o wha maru atu le tupetele le. O le fongi makore fo i ole. I la ua assessment o ko inga i malanga porokiki malanga character. Yeah. E a fo i senta ale mane. So o le funkai am ber ka corrupt. Fo gala wala ngai focus. Focus lau lau character po a wanga. E focus i se mea like ka la e moa. Ia kulanga se wha mangu ianga po ala wangisi vaenga. E whaias whainga o nga e anu ese. Yeah. Se ba ngā lawa ua makua whau de leise mea kala whea ngai e mawhai e o nga remove oe. Aida whakula whongo po isi a vaenga. Sa o ale mea ia, e whais whainga o nga ole e lua mele ali e mai i. Yeah. O le o la ngau ngir ko ingai push le mele ki la ku falonga ku ke le kupe ai le ba fai fo langa lu ese fo gale i manga ia lu ese ba kupe ngala ku le uskanga ka e lufi ise skaka fo yeah. So o la manga ko inga involve le lufi ngol kupe le po la me kupu la ba ku pa ka ku mo consequences ele mfanga ba yela nga decision kabingi so lo wingala o la fo la ilesi political fo la tactical ko inga la fai e fa pe ya de la ko push ai la fa pe fa le kongu ia fa mangu yanga le kasi le black mark o le malo fast o le malo la uli so kangola vakule ile fa malu fa porkiki ilalo malai fa porkiki it's all politics le fa ko wai ele mfenga lo sengai ai manga le fa la banga we force le limo la auli sengi ingai amai le me ala ai o so I ole sa wale me ya ke le decision al ka ko kai I kulanga o kirikiro I vaenga lea ia ai mga umbia fo I le whaukuainga I kulanga fo lea o I la kouro whaukuainga ko inga I kulanga o malai lea whakaalonga o whamangianga whakaalonga ia a kongo laua wa pi iama ku iai inga ia momoli le ia re fiso soangi whaale ma whau I le whinga ngalo o lauri e kilo e fua I luma makua nga I le kulanga lea ia ai al sa o al me ia o le nganga pe o lo facility ka lo mai kasi ala u la u assessment o ko inga ia focus al me ele mane manga ia so o fainga kala ka nga ka fa pe ka nga ka fo ia le ia kulanga o character po o anga e focus lava nga I le manguia manguia fo le materials ia male manguia I kupe o materials maisha mau mea ia me se kulanga o ko finga o kasi nga mea lenga so ele foi encala le que lo fa ma fau iai ai ba kan fe ngofo ai le na que le foi se fai o I kulanga mea ale la banga I force in hand o la uli mele o nga become lolea a political issue. Ai maise o te pitia lo moni le lei. Ai maise la le o kilo mai le field o tupulanga talavo. Ion fai foi le me nga ki winning ai me o tupulanga la kapi. Ma le tupulanga talavo foi e fie le tuenga issue la me te la kapi. Lea o fale tonu ai te uret nu ma le sainio e moni leia le ali liu nei le a foi ma ngai o se issue fa por kiki ia o le tulanga foi le
la ta tele me tau la kapie sa ta tia le au i la tu te fixing a ole afianga ole me tau leadership ia ole leader ole tuangai ole leader ole la kapi Samoa ole leader mo meo fa la tonga fa fine ia mai sia me ta ia toina to o ia organizations uma e mafaina tu fa tasi mo la tu langoina ia le tu a tu tasi le me fa fentai e tangata ona remove to ina mai tu langa te tau ona iai a le ta no fa ale mafau lo sunga tau ili la se ai vole le o la se solution o lewa mai ta o mata wina ua faasile mutu le whainga malo a fia me. Faasile mutu le whainga malo a fia me. Ma ua atua ma upu fo isana ia whaia. Le ua mata umai le atunu upu sana whaia o le taulau le wha moe. Nā sa wa ai whaane mafo whau. I le tula i mai ra fionga le li i pā le mia o le temine. Wala whau tuanga le nga watu. A ua papo le tu e pea, a ua le sainia vave sainia mea la kapi. Le tupe. E tu le la kapi o era ori e to tono le port management e fix. E wale apa foi apa mai fix mo mo mele o mea. Le mele o tanta fo malo. O tanta fo malo. Ia o e sila mai la ma e tanga i ato ia. E ono pe ale va ve faia mele. Pe ale va ve faia e fainga maro terminei ia le faingo se mea e fo ai le mea tanga fo malo. Wa le o fe ele tatire to suenta o o fail le o fail ia fia me ele tate fiu a sua nisi o puta fe ngai o fail ai la so va ai fan ma fofa e ono fail foi ia le sunga la uri malito pe ale va fail se ton fiti no mere e ke le ia le consequences i kulanga fo le pe afo i luma makua langa le wa dia di mai le wa dia di mai issues fa pe o issues piko sili o ka ua mo ka ko ngaka issues le I'm a five fo ilanga fa ngai ko inga fo ngale luma e mo body mai luma e fa kana ngoa i malai fa polkiki inga ia su ai so pela island ka kalango ko kilo i kulangal bele o ngale u fa inkange i ko ang fa pe fo kalele involve wai ko inga ko kongo le port ma va ngale la fa decision u ye la fo ia kulo fa pe vlo ia la audi ai le ai la move se fo la ko le port fa decision o ma sai ni lo nga me so ma ponga la o la ile la fa kau ko inga o ngor kulanga fo le o meye ko kopu o meye ko kopu i kulanga le party le la ngal party piko sile un kaua o le party le Samoa e ma ko ke le o passport fa Samoa le image male face o Samoa ile lo langi ile mele ile face le o sport so a kilo la vange ko kongo le bala fa por kiki le face le ai e fa ya si ma volunga o longa pasenge i kulanga foi le o le mo linga o le image o Samoa so nga baina so longa winga la e le se maka upu la kiki me fa ngai fa kwai o yaini fa kuanga ka fa te i o kongo le Samoa ia o ange feilwa i malbala audi ma vange i se fau kuanga le lei la ke le la issue la wa kele me la fai a fai le fai ke binge I miss out la opportunity there ia la o fia ko sanga ko mo wa ia o le si fo i bea o le le ang hai le va fa le malo i kula ka valo government to government i kula ka fo le o miss out tai fiki o konga mai si ka pasika ele foi lá kilo mai ele o wale ko ye foi se trust le fa boy mai
isa kulang o si relationship bilateral so le relationship fa malo so ekele yo me ya fifi ko ile skamela kikin mele so ai fa kai ka rusia kauru ya bawar ko madi or finga ngalo le ole afo de or kako palmia kilo le vanga le inga ikei ya wa fo nei wa faya ku se mangaku o a famele ai le vaenga ia ave ma me e ku lai ba ye sesi mangu a fa por kiki ke le ai ku langa le vao pasifika ko so ka ua vaenga le me langa ka ua fa ku o le vaenga le fa ka ngoa ku langa le nga issue ma nga deal ma nga ko inga fa mo mianga po wangi me a le o afifi e po ye fo ingi me ni conditions fo ngale mo fa ye nga flexible ku langa va de sesi me fa ye awai fo ge ya po la war kai mi e fa ye nga me ku langa decision ya po ye so va nga ye fa penga mo moli se kala nga ikulang fo le pe o nga sa mo ikulang fa nga malo nga umima e fa ya si le fi kala mo fo nga me langa olea langa ese kulang fo gade o mafo fo nga laio nga o nga ka ko ngol me le e ba ka de fo o manga nga analyze le lei ya but define le lei ko nga por kiki de fa nga o por kiki nga ka fo nga su ava ngo so opportunist politicians su ava ngo crap no alu lo o ava ngo fo o level fo nga si ke ia ai de mo le nga mo kai mi ngo bang malo mar fast for the first time the 21st ya ngala fa fi kai bo fa fi kai mo ya ai sio ponga fo ya ku so ai uru ko ngai ka isi la nga be dai man lama le me nga kupu ka ke man and we now know here ko nga politicians la ya de la mangingo le tunu ka ko bau mangingo ya o kulanga le e kula me le va nga le ele ngaka i kulanga o ia o opportunist o lesi kule ko inga ele site le kuangai well o le bakua ma ka ukia le mafia fia me le fo ko fiki la ia i kulanga fo le o lo opposition do kula me as an opposition le fa ko ani mai le va a ko ole ako o langa corrupt politics le fa ko aka ko sisila sisila ele tunu ka uma le fa ko maka fa ako mai de kingo ole be ka ur ka ngaka ka fisa ngo mga sa fa ko ngol malai le forever so lo winga ai so ma fo fa penga fa ma fo ka ngaka ke mga o inga ia mau pele position le ma ku mau pe ke ngofo i be fa vau de lei pele anga e kere ke logo winga o ngai do ai ku langa ko inga va ale e fa ali mai ai ko inga ka alo ai i ko kongo le ka alo ma o so ko nga me ya fo ngi ka wala mele le la ya di mai le wa di mai folding ako ala treason ele ila se fa makala nga yai mai dai fo se ka bi ka kikiro si ka ko boni mau se fa ali mai si folding ala treason fa mo ale ko fa lo ko ye eu ka fa lo ku lang o io characters la ia mga o inga ia dominate ia le power mga o manipulate ia ba fo ka ngaka mga o abse inga kulang be mga ai fa me inga ia fa le ngai le si kule mai o sa ko nga le upu o le me ka o le treason fa kulang ko nga le se ka mo fo mo se ya kalete mga kalete so ele hai la si
ili fai nga dilo ila lo la kulang o trees and nga kwa dia di moya apat ole fau kuanga ile malo ya la uli man fai nga malo ya ia makua ku ai kami ngai because this is the time to sort out lo mela yes ele kawon ko ele ko fa pe hunga fa kari si ska ko fa kari si mai ko inga uma ko ya no no awa ka ko fai le mele mango ale soi fu e mo di mawinga ko mawai awa ale fai ia ke ia wa mai fa fose ne ba ka ko be ke uma di uva ku fa fonga ngala tunu ia e anu balong bang malo ele ngaterina ai la fai ma fale a onga o isi unga tupulanga yes bad example yes e mai fai isi unga tupulanga fa pe na fai na fai to ina le fai ma ko fai absolutely o peila o le tulanga foi le tiro ia on o lau fionga lapa o le tulanga ta te ba aia fa le mafau ia e ele taimi ta e taimi amata mea e foi taimi e fa mutai mea yes io e o tau o le taimi e tau ai o na fa ngata ile fa le onga le ta fa o fa le onga mele mo tamiti mo tulanga o sa mo fai mai so tate o lau sila fa tangata ta pena o le mafofau mata baba ai fa le mafofau ia o se fale a onga leanga le mo Samoa ma tupulanga luma mai o le mea o lo tula mai le nei 5 tausanga ele o se fale a onga le lei mo tupulanga Samoa fai mai o ma le lei le 5 tausanga o le mea la vale le o lo fai te minei o lo fete e na ipea ilea o le tūlanga le fieto ilano. A whaina le fieto ilano. Ia nana, o le aunga lau te lea, o le whaumaro. Ia o le pau le mea le tati tara noe le whai le nofisiri atu i lau sunga. Se whainga, io e, ua tatau, so se mea o le oranga nei, e iailo na whai unga. Ua tatau o na whai se whainga ina ia mawhai o na ona fa no foi le atu i se no fo le utangata tale ane fai se fo la sufringa ia ma ngai sa nga le sunga ko lepa ale fo le kalu bai lava nga makamai o nga kula i mai fa se le lua fe lu fulkas ia sa ma fa soa kele ma le songa ya bui i kula nga le mai mo modi fo le fe au o nga le ai fo le fa ngoa ma le ai lofa i se fainga ma lo la kula i mai ia le ala sa kaulu kula i mai fas ya o kalia ka sanga ma mo onga le tulu le o fa manguia o fa ya inga le fili ia ole ai ka oko mai ai kua malesi a venga kele ia i la upo lenga sa yai onga o kulanga fo i o la kilo i kulanga fo le o la unga luenga fa sociologist and a social political fo le commentator o que la vea o que le analyzing se porkiki ia ai o que addressing le porkiki i kulanga fo le fo linga o corrupt politics politic onga address la lo nga failo address but discuss ya kaminga makilo imbe resolutions for 4 e onga kilo se vai nga ia 30 years po luas ko kia fast food fast food o pulenga HRPP la ko kanu menga fa vai luas fulu ko sanga ko la mai le lida le o ke le yo nga kai mi le asa mangu ai ia kulanga olea nga mangu ai kulanga ka ko fa vai constitution ila modi pele upulea
ale ko anga whainga malo, ai mesa whainga malo phone, ale ko anga whaimo me reforms, inga ua uma se pūlenga a se regime, ia po se whainga malo, ua maukingoa maka ngia kulanga pio ma le corrupt politics sa whaanga. Ale ko anga whainga malo fo e whaimo me reforms. Alonga winga, e maule kaimi, e fiu e kau mawhai o mea kas. So longa winga la, o mea ngan malo e whai. Malo fōua, a koule ko anga e whai reforms. O longa winga, kouke aru e al melen ka penga vanga lego. Ale ala le ai mo le vanga le ku bai o le si ku le whai. O le ai, o le lako ai. Ola la ko fa if you were okay la ka umaka ko pasia ku so it's all come back to square one logo winga alanga fo yo le mega kupu pe yang o kala mo so o ke lo kai o le vale ongos fur mal secus fur pasenge o le kako fa avai i onga articles uma e relate i pu lenga fa malo e na vea i fa masingonga na vea i ma pule fa tonu por administration ua o manga kadu ngalo pu manga kadu o manga loke e vai ngale sai o so awakulan malo fo ia ko anga fai reform introduce reforms inga ia ka uma fai e koe fai de le lea ia me nga kadu e vai ngale fa kula fo ia koe mabori mai eskula fonga wa kai mingi ele mai o aku fa nga kula fonga le langan fai ele si o le lai o la ke le room la ko le first 2 years for the first 3 years if fai introduce reforms langa e ba ka o reforms ele ngi me fo le fa pe o kwama se va nga wa a ko le lua vai ko lu o lo ko fai nga malo ko wa ko le ia ko ke kafiri sa ngo ele kala ia ki reforms e fai de ku fai o ko e ia wa le ku wa ko sui mai le policy ile bakaka do sui mai le ngal pa wa me ale ku ia okay ia langa fa pe nga fa ngol be ai kai mi ngai ia de ko bo chalo le wa ko tu fe al fast ko fai ku mau ku de tu fe la ia ko fai ko anga introduce reforms langa ele ma fai nga happening reforms pa ale introducing al fai pole ave ma pili e discuss ina e ko ilo ia sui e kula fongo lai o me fanga le o ki ia o ki pare menge o ki fa singonga o ki makanga duenga langa o lawo umang fa ka oko ma pa sia reform in the last 23 years langa ile uri lai o ole inga foi le ko ai o ma ka fisa o if you wifi ya wo umang ka ko la wo umang pa ke nga vai nga la ko mi milo mai ai o kilo me lang ka ko fai e usi kai fo ia fa masino so ole me nga le ko so ia ko angale yo angal fa nga malo fa nge reforms why fiu e ala ngo kara ngo reforms sa ku le pa la ka sa ula ve ai la lo ko biki nga la ka sa ula ko biki sanga o kongor ko biki ala human rights o kamalang o makula invite o ifo i oi it final reforms i all the law reforms pe makao kalangoa inga se article so le kako fa vai mana ia so and that's why ya kau e ka ua ya kau lo addressing or issue le ile ka oko ile injustice o ile ka oko ile corruption o ifo ile ka oko ai ia ku langa fo ile o le oki o le me ka o le ya ka o mala ya sa o lo to ka ko ka le oki i final reforms ngai so o ka ua la o mele o reforms nga so se mea lua ko manga o le whainga malo e whai o nga introduce le o le bel e manga o i kai o nga avelole o mai ele lo society ba o mai
o lai ko mo lo ia e a fo nge usika i de baro ole si foi ta o me io reform su e tala noi moni le a ole mea lava o te tatu le i fatasi ia au le fefe fai mea yes langa e pole a le ai tau te fefe lo fai reforms o tasi foi na lape tasi foi na lape pe ale fai tele mau reforms tano le foi tatu tilo le fam sinonga yes le foi tatu tilo tatu fam sinonga tau te tilo meta o conflict of interests i tu la ia o sa mo sta mai pe se ainga i loa uma istangata to titia ainga tata uma tasilanda whaingatā o le mea ai ole upu ale wa whangaina le aso ni o te awai ole upu tu le whatasi ia awana i whewhewe e whai reforms ia pe ole aunga atoa na ia tano ia arkai bilang ngai ia bako dia ole a ma reforms pole ala wa ia kulanga o se be fogale o se kula fongo po o se pili o leva fa nga ka e o martemi o le kala fengai kai mira nga ko fai me fo e introduce sa fai ia ma ka ba fai e a fai implement ko como se fai nga malo ele fa pe fai fa malo si ala e alua o e nga ave ko mo parlamento sau mercadi ia usikai kaka ia fakiro vai mele ia mako ngei le ka le fai aku mako reforms lo fo le fa sai ka ba ki lalo sulu ia ile internet ma me pega so these are omega happen I can umba ai sia la ko anga ia fai pule introduce ma fai Wai, o te o le isi mea, e te tauna watu pei lunga o le leo le bala le wha parliamente. So se vai whai e whaalua loa nga wheo se vai whai i sau leadership. Yes. O kome tena sui. Absolutely. Yeah. Sui le kai pe a e por i o por fer la e whaalua loa na whea le vai i lau ta inga. O te taun sui ta. Yo. Ele se me fa pe e tu le faina o le HPP. Me tona apa ato ia le bainga le umbrella ato le. Tao le. Ka pe fo ngia ku le ai. Yo, le pe o. Ma ko ngia Australia. Nga ka fa le ko ngua le rida rida ngia o kai o di o le ISIS. La ka fa pe nga fa nga le ba losi o le ma ngai o le afo ngai o le puinga o le pawa ma anu me lunga o le afo o le awala fai ai mea e nei foi se firingia ma le se loko se politician e fai o ka ua ngao so pe o le nganga ia ka ko samo ia ai kuku alalo pe kulanga i finga ngalo o le kai malanga awa ia ko anga fai mea wa ko ke fiwe lole mea ia pisa mai ko ingale langa o ia fai me fo ngai lenga ma losi le pawa e o mar kaningi o lai rula le ke le ma losi ko ingale kongole o le ma lo sa mo ma kangaka e a lo fai la ia le tunu langa le fiwa kangaka lau kele kako e feika alanga olai alu ko inga ia me pawa fa por kiki ikulanga fo ngale wa ko inga ia pe ngo fa ia ko inga e fai si ma losio langa pawa fa por kiki fo le i mo ber fa fongo ko fiki mo fenku ele kai o ye se ora uri lai sa mo ai nguber kasi ko inga so lo ngi la a fa pe continue pe o nga kako ku ua e le vango o lo winga la e fai ia wala fai ko ma work ai ko nga su ele le ni si awala e a fonge introduce ngi me inga i ma fai ai o nga address ai le me fo le bodia ku la fongo
ba wa ia se me fo e bodi ko la fo pa wan be fo ka wa ka singa me le nga ia nga yai kilo nga o la me le nga se ia o mala mga o mi nga vai ka mi o harmony ke le nga fa le ko mu nga me ma ka nga ka kia mai o ile val pa msingonga ma politicians la le wingo nga me a me la ye ko o ka singa vai nga e ko nga langa le wa lo ka o ko ngale si immunity ke lea le ale nga ka fisa ngor ko inga ngai vai kai ke sila fo le counter inga ko inga o le transparency le nga ka karanguai le na fa nga le lauli la sa nga fo le male media ya wa fo i mai o le to fa fo ile tolu se lau wafe tolu se lau wafe to fa fo ia o fa soa le tama ainga na mai malato dai si o la vai le fo na fa parmia na la uma fai o pai ai counter mai to ina ilana va ai fa pukiki counter mai fa nga me to ina tu spaia Mana te lore lia o le vanga o transparency le fai accountability ai counter mai to ina counter mai le tulanga fo le fa mai tu spaia o nei lo e ita lai lunga le fa ai lo mai le mai lunga wala o le transparency o le ai pe o le fifiela to ina fa pe mai le fa mai tu spaia o nei lo le tu sa lo ita o sa la mai lunga ese Maria foi para ai to fa ma fo ya ele ma fa no fo ngu ma ale wa na mai lunga fai mai tu spaia le fa ngai na lo transparent so me ale wa ngai na fai mai tu spaia o nei lo e lo ni mata me fai lo manga vale meaning le to no fa la o ni to ta mai le me na fai irrelevant ile pe ma fa fo le langa application ai pe o le mero ti tau ma u atu ila u fa so mai e pala le porque quieto ele leo na ma fa fonga a fia tu ele ma moto tuila ma te ia u pa ia ne ile le mo le fale tu tuila u musa te fa uta la ta ye le walo te fua alisi uso a taru boy eu te lo para sa vai fa ma fo i me o le ai le o le ai fa ma fo le kilo i fa kusa i ma fo nga o ka longa fa ka mai i kulang vai nga le wa kasi le vai nga kasi le tactical ko inga o le fa nga o avenues fo nga le kulang fo nga personalities ia makulanga fo le longa fina ngalo po o mafonga ia I also ia momoli mai si artifacts fo ngale po isi factors e ko mo mongo mai ai fa nga mai la le fa ke siamo fa lo so all that it's all part and parcel ka fo ngale fa inga mga fa se me ia malos e fa penga winga o ko inga ka fo le la ka o ko ai ia ma fa fonga e fa se me inga ia fo ringa ma ngai ma ila ai nga mo body ai la ia ai ala waru ese male au male angwa fale o le maka opu o lo winga la ya fa o fa ngo fie le sikai bi ia fa pe lo ka alo kingo mon wa ka alo ka ngaka fa ngal ka alo ngaka ai kuule le fo ngi le au le me por kiki me la ka ngo yai so lo winga la o me nga fo ngi ako ma ka ngi le i fo linga male body language ko ingal kele o kaimi well you watch the body language esa me la sa lo nguku esa body language so lo winga la if you study body language ikulanga fo il ma ko nga duenga ese opposite le sa o nguku ai sa le si ku ia me ka o body language ikulanga o anga movement o kanga o lima o ese
kau fa yo ya ka so long winga la o ngai ke lo ai ka ngaka fo le o makua ke le o langa fa ngala fai ise mea kau fa vali se mea i baka ngo fie ai makua ise sing yo me kau fa vale ai les ka ngaka mali le ngaka ngai fo ya wa fo e kere fo fa ngar ko inga les ka mi me sian do le yuma o le yuma le si me fa ngai politicians e fo ngai e kau ma fa fo ngare e ko vai mo meo o mo lingo anga finkusi po anga ideas fa por kiki so ese ka won mele onga ele fa pe fo ele o ele o fa adia mai o ma ngai vai kau o ba ngai ka ko fa fe kai ngai vai kau do wei do fo lingo ha ingo fa ngai me o live fo gale press conference interview Facebook me ya kako fia le ula ko kako lo aku ke le fodinga ya ai o mela nga lai o ke isi politicians ele o bana malama ile ese single party language malanga nganga ya kai me ke le au kai me ka le pepelo ya ele o fa kasi ya kanga malanga nganga mo fodinga malanga nganga ale kaua nga le mea kako kilo pea wa ya maka upu nga le ku le mengi o maka upu ala ia kaua fonge amese le fonge ia deformation of characters le o ka alo kingo o vaenga o manga fa ngai la lo o fa malu fa por kiki inga ia como fai fo nga le nga ia ma vale ia ku langa o se maka upu la ke manga ai modi ionga fodinga ese alkele yo le damage o kua paka kua ma longa consequences le yo naka le a fo ya nga ia le me ai mai leaders ekele ai nga ko ilalo ma fale kongo isi leaders kulanga bele pe ale boa kulanga fo le o le vai le i kulanga fusu vai kulanga o felo inga va pe ang vai ko lenga mense inga mai kulanga vanga le o the whole story a ko lenga fau i kulanga o le felo inga lenga fai ma vala ulia i kuila ya fo ngai fa vai mai le sau o le counter ko inga i kulanga bo body mai ai nga personal fo le character manga issues which is actually relate iku langa o le whengainga fa por kiki ya makilo iku langa spela mai me ka ole a full transparency accountability ya ma good governance so long winga la makwani mga awal ko inga kilo me nga ki fa ka wa nga me asia langa le character mawali ayoles ai saupe bo boli mai nga e ka uma fire inga ia mabodi aku inga ia fa ko singa ko ka ngaka ye lango lang kala lai fai whether relate ala au fia e lango lai e fa ali mai si e sawa mai yu mai kuwa sawa mai yu mai kuwa ke ale wa akai desi ba ui sao ka pe ko sao ko fa pe ngale but akala ngoa il face akwa por le body or por kiki wole se be na o fa lawo ngo fo ma ko ilalo ma fa le o nga inga me kau o fa inga malo le o ka inga leadership good governance ya o mga o inga iyo fo ngare wa ai fa le me inga ia fa kala ngo fa malama me ka ngaka inga ia malama lo tele o le melanga wala nga fape nga me o menga nga hoki ngai me o ka foga le o fale kongulo ma fo fau e fale kongulo ma fo fau o nga mo o le mai le ka o le for person awa manga o senta o mai ame o mai ke oi o ame la kala ngo ri si o ri la e anu lua e ke manga anu lua fa sau uma le attention le ke focus ma le mero fa kwai
Ia o ngā tutonua o I mea uma. Absolutely. That's a center person. Le wa mga center mo mai me o mai ake. So lo winga la and o sio ponga la ko nga menga. That's a mental health condition. Ge fa pe a se fai nga mea. O la e mangai pa o mega belum ka ba. No. O a fianga fa ma fo pe a fiai. Ia nga ko nga le fai e kire mga o ai e malo se finga nga se sia o e kire mga kalango uma ba ka ya ke oi mai la focus mai le focus uma ka nga ya ke oi I kulanga o me ia kalango ai ngai e fai o fie fa longo a ka nga ma kilo ia inga ia awang ia mga ia ko inga anga fa pe mo me a fai character ia po mo me anga behaviors ya ai basically fa sau la nganga I la ngonga mo nga mafofongo e makua I le fa ipo a marebele ka ke pisat mon ole kau fa po foi le nga vai no malo fa tai o le asia ka upu e manatu iai ka ke fa ye ka wanga ni paungan ka upu mga oe fo ngai e fiso sangi ko foi ma mori ko nga fa mangaku pea I kulanga fo ia o kilo resolutions pela melengo kalango ko le reforms langa fa ka hua e keule e fa ka hua ke le ke reforms yes so o sa ko nga le mea le e va ai kwa ele o kalango ia ele o la vea I la lo le agenda o le ale malo le ka mo fai focus I ko I lo mo ko ya ka no me e fa le ko ngone mea wa dem fa ko fa pela a fa pe fa le fa le ko mo ma so salo I fa mo singonga ko reform ia laws lai run le fa mo singonga o sa ma le mea ko kilo ia le wa ka si le ku le me fo ia suga ya palik le winga tonu ana le no na fa tu ta e moni le lei ai fua la le reform pe a fe fai io ia it's a must e kau nga fai reforms ma ia awane I fe fai swing awane fe fai pe a fa pioleta wa e sa moni le lei au e fa pe le fai nga la ku ke me ma ku fai le fai ma ku io po le ala ma le au ma ku fai me la pe o la ku mentality nga o malaku kingi ai o ke pikia lo fitanga lo menga o te tau o na lotu te tele o ani me o tau na reform fight reform ko anga fai reform the first 5 years ngai mai ama introduce ma kilo wala no ingai e mau ai la ko o manga e ko ma fai ko sui u mai me le wa implement ke ngai le u banga pasia I whainga malo ngā uma ko ngai. Ai o ka ua ngā o le mea. O le si maka upo le sa o ki kilo I e whungare wa pe mga ia le. Wa a le malosi I a character so se whainga malo. O longa winga. E a whungi e challenge lo e opposition. Ia, ngake ia le ua. O ke ale wo pepe ala kiki ala no si o fa pe wo suyo la ko ma fo fongo ma o le ai se counter fo ngale marosi well example le lo fe ko example o le milionga kala pro kiki kula epa ma se polo kiki le nga eva ai le ai ma kwa ile ai ma se amanga ia ele chapi pio se fa kuanga e vaku I vanga sa orele monile mon ko ngwa le anga ko fa ya ko aua I mama ia introducing au kulanga structures po a wivi introduce for ya wivi pe mere awale pe fa ngoi anga o in opposition se fa ke wa vaku mari mai opposition no
ave sa o le structure a ko ma a wivi o take it or leave it sa ngon bea la ko ka ko le fa nga ma lo ngo le ki ngai ele sa ki ngai fa ko lua e ka ko ma ole ele kala ngo ai ya fo ya fast ma ole e sa pipi e mai fo sa la pau ar me fia mai o se la ko fa kuanga e mo mori me se la ko fa kuanga ale opole implementation mal structure ngale pau ar me fight ngale fai ya fucking al mele ke kau fa longo aku pe kau fa longo mai fai ke nga e va kui pe ang fa ko le okala anga fa pe ole chapi pi o ngan mele o ke fai ya kuai e fiwa ya se opposition de fai ya ku ala on alu wa mele ngalu alu wa ala wivi o fai ngol mele nga so pe ka wa ngale o me fa nga e lu ikawa i pua ka lu ikawa ka ko member so ka ko malo fo so le awole fa ka ngomadi e ku langa fo le kirikilo le fight la sa mai all opposition langa ke le ole fo ngai ole ya balea ma le fau malo ma le fau la sa o fa se fa le anga ia ma fo fau ole fa nga malo la wa ya pe ole kasi ngame o lava se kai yo te le wa ko i ka bing ke e ko e kasu do ya mato mai kasi an meng o mga fa mga kulang on ya so ko e nga pe amo se 2 minggu ke ya o fa mga ku fo ngi machine fa mga ku ngi machine ngai kulang fo le ka ko fa mai o le dementia lo novema fo ye kering fa mga ku ai kulang e ka la ye sila i kulang fo le ka ua fa mga ku pe o le ka ko o le ngalo mea po ua kulang fo le so swangi o ka ko ka makua ya pe o fa yaku kala ngoa le nga langa kere ka ko ka makua le ngumela o pasenge o ka makua wa afia ngai vai kai mi le e afia kulang al fa mai le e bo ia e mo wai isi ka nga kala iki fo ilalo ya ai pe fa ka ua ka ko makua le wa ka ko la laka i kulanga fo le kai mi o vives o ye ka ko makua o lo fa unga le ngase o ngalo me ya ka ko ngama o ko carers ka ko ainga inga ia fa mangaku ma ko fa ma ku ia kulanga o ko singa i vai ngol tino le ma fau ya mai se kulanga inga ia fa kingo me ya o fai kulanga mo la ko personal issues kulanga fa penga ia psychological issues kulanga o mbeo o po kalambe ka kaunga involve ai kulanga o professionals fole mai si vai o sosoangi kulanga fa makala kiri kulanga sosoangi ngava ia mai se kulanga fole activities issues be fo ngale fa fia sa masangi o fai ma fa mangaku pe ye ia ka ko ngadu nga fole nga fa mangaku ko kulanga e fa ka wai wang o novema ia o yo tese mai ia pe o ngai amakan ka kala ngoa ko e la ke kisima se fa mangaku kulanga ka ua o le kea inga o kako kangaka o loa fear dementia kulanga ia vaenga ia ai mesia le kulanga fo le va ai le lei awangi i kula fai ia kangaka e va ai o kako kangaka o fear ia ai mesia fo kulanga ko anga fa kala ngoa i maka upu fo nga personal issue family issues ia kala ngoa de ngafo le ainga va ai ngo ko mai ki mai ngo o fo ngeio o kangaka o le ainga ngoa langa fa ngau grandchildren no ia benga ka ui o mga me benga ya ko anga fai ya inga vai nga lai ki voi fa manga ko inga isi vai nga o ka ko nga ruenga nga fai fa kasia ka ko le carers ya me se kulanga foi le o le nga ka yalo mo fa ngau lo vai ya a isi foi ka nga ko lo ka penanga le kulanga ko singa ya mal vai nga kulanga ka ko ka nga ka sambo ya de wala kale de vesi o kai mel bafo fau ya ma bodi ko fo nga kulanga kai mi ngai le next 4 weeks ya o kai mel ves stress or anxiety pole vale anxiety ya and some o si voi kai mi
ua kuati precise ka ngaka ikulang o conditions la yai ikulang al va ai akili ai conditions of family maisi ka ngaka kai ko kasi ia po lelei ka ko fai funga le inga ia pui ka ko ngofo vakas ia mo va ai ia kulang o ka ko ngaka lo afia be ka ko makua o le nganga len ka mo nga ko kwai o le ngai foi vai kai me ese mo lungo me ka o financial abuse financial abuse yo kako makua ma ai mesia makua lo afia dementia fai maluo ko fai vai kulang nga vai nga ya kako members of the family ma kako carers keda nga fale kongu vai fo ya kulang o me ko kingo ngai ka ngake ke ya wa le mama ma fili aulo ya mesia me ko se lengi misi so all that ko nga vai nga ngai ngala pakai aku foi ia fai foi masal ka upo kala me fa manatu mangaku e ka ku ngaka ia me sa ku langa vai nga fa pe o afianga e afia io ka ku ngaka me sa afianga ma fo ia o le pe o paunga me sa mangaku e fa mangaku aku ka ke u male mo fo ni ia vango tai ia manatu o le ua fa fonga le nu telefo io fa so ni fiafi ia te tonu no faisi tu ai matata wani ua ta le ua ta tonu sfulu ai midnight ya mato ia o manatu ua pangata i ta tua male au ai more sao ta putara no ina no le lo fa fonga le tunu fa te tele ia mo le tau talaina o vaenga ia pesi lava ia le ai fa le mafau nimta puma ele fengo fie ai pauli me taua ina ia mafai ona pitia ia e ila tu fonga mai ia me se foi pe o ila tu tonu e aunga iai ia ni fasoa ina ia tau fai maua faatasi ia se fesosoni fai faatasi ia ua lava o le alofa i tatu atunu pe la fonga na nei por kalame tatu te whaangaioinga ia avatuia nei avanoa e te saunoia lau sunga i le matua lau sunga i le whionga i le ia tau ili ia e whamai e tapu kalame nia whiawhi mat whalol Wavikai whamalo le kapenga i lau sunga i whatonu ia po lau sunga le alori ia o mai le manatu ia sa mangaku fo i kulanga o loo a mangaku mai i kulanga ia ke oe inga i whakingo pēr me kau mwhai mobua a me piku sino kaua ia whavikai o lewa sila fonga o le tua i kulanga i whakingo ai ia o lewa maka wako manguia mai ia o loo maua le lau le leo kulanga fo i le tino le mafau le sunga ia o le nganga whaftai lea ia a pe o vai aku ke rea kai me fai fa so ia be se foi ku le o maka upo e fai nga ka o yer ka vai o ile manga ko le nga le au uma e kala le pasinga o le aso ia ma fa pula fo ia ku ka o ku langa maka upo angi si vai nga sa pa ia ia o le nganga fa fikai ia fa fikai le nganga o le ku o mo ni nga vai nga vango ai fa e fa makala kiri fo ia kulanga i kako pa anga masangi mala ufa fongo inga i mafai o makala ya senga ma ako ko ia pe um ko ia ku ka ua nga fa pi nga pi yama ia ako ma ia saule kua ia male pule fa soifua o le maka sau ia mala ka mai o mai le kako matai sili nga ile le manatu ile le mangaku fa fi kai ni yas o kapo inga ia la tunu pe o fa ko le ngalo kapo inga la tu la ko fa manguia ngai kulanga so se vaenga ya e kusi mai ma kalo mai ya fa malo fa kai ya o le nganga fo i kulanga o lau sunga le kapenga no ngai me ya malo fa kai mo pe ali lo ko fa lo sunga le rodi ya wa fo kapenga no o a fo ngai fa kama swali inga ma le tunu i kulanga o ia vaenga ya bo fo so malo si ke piyama ke me ba wai ka ngo ya te o ngai ya ai ka ko ku le ku ai mo body le soifua o ka ko ku ngo i kulanga o nga vaenga ese bai lava yuno e ka i fanga wit ya a ko i le fua le ku ai mo body ero la ko soifua ya ese fo i vai aso fo ya e mo foi se ka ko kala o le nganga le ngai aso ya e lo fala vale ko i fuanga ko ngai aso lo sunga ya male ai ngai Amerika
ia whapenga fo I mako ngei kunselangi ia ai whaasiri lava I le kapo inga Samoa ia ele ngā per kako kofi ia ai so se kafa o ngei la rolangi ia munga kere lau whawaaga Samoa ia whaasoi fōinga fōi lau sunga ko lepa ma ia kako fōinga ia tai tele lau whionga le matua lau sunga le tau ili ia manatu lava ia orna u whapa ila tunu whai fōi oe ma whonga maita po karamenia fiafi ala ta whiloa I le vai asfo I le tatai masani ai sufoi pasefo ia Samoa manatu orna ua ta tonu a le midnight ya mato tia le titi ali tula sumalua matua lava I fui ma le tautua lau si fonga o le taia fo I le nei tula fiafi fa maruru atu faisi tuai o le onanga ia o ni tutua no amatele o fe au sa fe ngai o le nei aso ia ai te tununga tatu e filo I taia o I le taimi masani ia lima I le fiafi le aso a taia o ai o lautu o na masani manuia tere le tua tatu whainga malo ia o tu malo a wala tau mawhainga o tatu atunu I le neifo I lima tausanga o le atapena tu ia I lautu o na masani tu la epa whaaftai li o sua o te whatofa whaasoifua